laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن شاء الله تفسير من سورة الأعراف آيات جابان دي جيغو e jowi sengo derol temedere japande jowi e jeetati ko fi histoire wonɗen tariha ngandi qur'ana on ina mari tariha ina mari kadi ko wiyete sharia ina mari kadi ko wiyete tawhid ɗiɗo fof hino wondi kono mo be kadi seeri kafiro mo be façon mum tawhid ndin ɓuri ñaaɗude tawhid ndi ara ko firowo ko ma kadi o faamina yimɓe ɓe par ce que ɗon si tawi on tigi waɗali ɗum o yaha yiite diina makko kam bone si ari ka sharia ɗum ɗon kadi ko ma neɗɗon anda ko honno warrata hay simo mari iman si o anda sharia on kadi ɗum tigi tigi on bone golle ɗen ɗe bone on tigi no mari iman o juuli kono julde makko nden ɓaytunde yaadale sharia nde jaɓetake joni noon hande ko tariha marɗen ɗi pasiji arayɗi ɗo fop ko fi histoire ɓe woni e haalande annabaɓe ko honno ɓe gerduno ha ɓe mala e ɓeya kadi ko honno gerduno ha ronka malede histoire noon ko waɗirte tariha on ko waɗirte ma wolugol ko feƴƴi kon ko wolirte ko fiyo neɗɗo fof andu si tawi himo wadde sifa ɗen golle bonɗe ɗon o acca si tawi o ɗen golle moƴƴe kadi yewtare ɗon himo waɗaynode o kontina si o alano e waɗude o anda o waɗa ko ɗum ɗon kadi ko findingol neɗɗo on anda ɓurɓe mo kelɗude e doole e dewal Allah e yeddere feƴƴino ɓeɗo ɗon iway won sinara ko pelurere yo noon hande ko fi yimɓe annabi huudu ɓen wonɗen annabi huudu non haftaccu on yimɓe annabi huudu ɓe gandi ko qur'ana on haalani en kon ko kanko woni annabajo ɗiɗaɓo ma nulaɗo ɗiɗaɓo ka annabayagal ko qur'ana haalani en kon no gasa ko kanko woni nayaɓo par ce que après annabi adam ko annabi idrissa ari après ɗon ko annabi nuhu après nuhu ko oɗo ko qur'ana haalani en kon qur'ana haalani en ɗum noga e jowo kono nulaɗo haalani en ko ɓe guluji 194 nokkugo guluji 100 tigi tigi on e nogay ɓeɗo fop yon noon oɗo ko ɗiɗaɓo ka nulaɓen ko annabi nuhu fuɗɗi jon noon Allah no yewtuden oɗo kadi ko honno gerduno wa ila faade aadi ko soro maɓɓe wiyete aadi en andi leƴƴi ɗin honno ɗi fuɗɗori ko Allah tun andi ɗum par ce que ko haalawol gotol fuɗɗino ko aran adama e ɓeygu mum e ɓeygure mum ko yewtayno ko honno noon ɗuma kadi sincira ɗum ko golle Allahu subhanahu wa ta'ala goɗɗo o anda ko honno ɗum sincori kono ɓay noon Allah hoddiri no o wi'i no ɗum ɗuuɗay wa alsinatikum yani haalaji mon ɗin ɗuuɗay andata ko honno ɗum créyori ko oɗo zamanara e ɗum tawa ɗo yaltinino haala go kono ko haalawol gotol ari adama e hawa ko yewtayno ko honno noon senditori ha ko honno ɗum ɗo kadi ko golle Allahu subhanahu wa ta'ala ko mu'jiza kadi Allahu subhanahu wa ta'ala mo be faydi yewtay ɗo o anda hay ka leñol makko ngol fuɗɗi awolay ɗo ha
siko fulɓe ɓenna ɗo wonde ma tigi tigi wonde koye jobbi wonde ko Egypte wonde ko tonin ton wonde gilay tan annabi nu wowla ha an tigi jiɓoɗa ay wowlo won tigi wowla oron ko andude ko on to iwri tawa ala ko wowla sena fof koye adama iwri alhamdulillah jonon ɗum ɗo kadi ko mu'jiza gomo allahu subhanahu wa ta'ala waɗi haalaji ɗi goɗɗo anda joni ko kombi aye beyi goto marɗo ɗo ha 100 no nigériaɓe mari tañƴini ko hella temedere ma temedere ko fawi haala min hari komi wayruno ko ha 150 haala tamo be ko feere haala Allah walla joni noon haalawol gotol janɗirini Allah kanko ni koko faala kon o tagata ñande fo ñande saydi mo faala haala go yaltay tawa ɗum ɗon ko noon wonirta kadi o wi akhahu musidɗo maɓɓe on huudan annabi huudu ko musidɗo maɓɓe o kamɓe gotum ɗum ko haala wota ɓe haalata Allah wi min nuli o ɗo kadi min nulimo ha e musidɓe makko ɓen o suwa piilura nden ma uyta o wi ɓay wari kankadi qala o wi ya qawmi o budullah wone maccuɓe Allah wone maccuɓe Allah al ibadatu ko maccinginagol Allah ko ɗum faala yo waɗan andi enen koye yiɗa ko si goɗɗo wiyama maccuɗo haray kanko vraiment haray o weltaki kono annabaɓen kamɓe ko o postuɓe ɗaɓɓata wala yastankifa almasihu an yakuna abudan lillah kamɓe haray ɗum no wela ɓe ha wiide ko maccuɗo Allah kamɓe ɗum no wela ɓe haray ko garade kadi molanaɗo ko Allah ko kana abudan shakuran he on ko maccuɗo jarnowo e ko honno non woni maccuɗo ani ibudullah woni maccuɓe Allah ndaara noon hande kadi ka luka ko honno woni maccuɗo ko yanganagol goɗɗo ara yoɓetaki si min mi woni maccuɗo ma haray ko mi iwtir ɓaawo ma tun ko wiiɗa fo mi waɗa ko wiiɗa ta mi waɗu fo mi waɗata mi jombata anda mi yahata anda kala ko mi waɗata haray ko anne hunantalam Allah ko ɗum ɗo faala en won ɓe wi neɗɗanke fof simo faala andude ko honno rewrata Allah no jonni en ayawal gotal en fof hiɗen andigal ɓe wi ko rawani en fof en andi rawandu ma bareeru ɓe wi kala faalaɗo rewde Allah koye rawandu kopiyoto sa faalaka ange Allah yon ham rawandu no jogii peeji ɗiɗi wuurugol sayre rekonisa jommu Allah ko ɗum ɗo faala e jungo men ko yere ko jonnu ma kon yo yone tigi tigi on hooloɗamo tawa ala kadi mo hoolorɗa so wona kan ko ɗum ɗo Allah faala e jungo men ƴetten jikku rawandu jogoɗen hara ɓi iman timmuɗo tis hakkunde ma Allah subhanahu wa ta'ala andi ɗum ɗon ko aywal wongal e jindude hakkunde men rawandu ɗum ko jogiɗa ko ñamete o ko jogiɗa jawdi o si jommayru hokkiti ndi jokkay jommayru waɗante ɗo ɓamaje nayi ñiiri o ñamade fo ƴetta sayre wotere o jonnande so wi on yawndu nangalawol mayru nde so yimmike ɓe yaada Allah ko sifa oɗo jikko faala e jungo men wuurugol sayre rekonisa jommu ndo ala probléme hayso jommayru rewi feƴƴiɗo hayso ɗo lonnike leydi ndin ɗo anda ko ɗo rewi ko sifa ɗum ɗo Allah faala yen waɗanmo anda ka haqqille ma ko Allah tagila mi ala wawɗo waɗande lan sebo ko Allah waɗani lanko ko jonni mi wo kadi mi muññori ɗum ɗon gite ɗe o jonni lanɗen hunduko kon ɓiɓɓe ɓen jawdi ndi kala ko o jonnuma wiya muññitori ɗum ɗo Allah par ce que Allah darutay ko ɗum ɗon moƴƴamma ko ɗum ɗon nafata ko ɗum Allah woni e yamirde yimɓe ɓe gila adama ha hatti woni maccuɓe Allah rewe Allah hara on sirkanalimo annabaɓen fof ko ɗum ɓe addi en yi oɗo wi ya qawmi o ubudullah woni maccuɓe Allah malakum koni arana on min ilahin jokketeɗo reweteɗo andi enen so wi reweteɗo ɓeɗo kañum kamɓe haray reweteɗo ko jokkugol goɗɗo ko dewal ngal non kamɓe yani ko jokketeɗo wono rawan ɗum jokkiri jommum non o piyay ndu hatta ndu jokka hay so ƴawi e oto e ndu wakkili jokkugol Allah kadi ko ɗum woni en e wiide malakum alana on min ilahin jokketeɗo
tawa ko wi o a waɗay ko wi ya accu fo a accay gayru tana Allah sa ƴetti noon a rewi goɗɗo go ko wona Allah haray tigi tigi on haray a heɓi probléme ko Allahu subhanahu wa ta'ala ɓa eɗenti rawandu gayru ko satti fof ndu faytindirta a goɗɗo kadi wata faytindir Allah e goɗɗo go ta ƴettu ko Allah du'a hettude kon jonna goɗɗo go ko ɗum o faandi en haala ngo malakum min ilahin gayru Allah wi onon afala tattaquna e onon hulata Allah e onon on hulata Allah attaquwa nulaaɗo ɓooyi en firande kono ko firo ngo Allah firani en ngon ɓuri moƴƴude nulaaɗo kanko wino o wino attaquwa haa huna o wi kaka ɓernde ɗo kono Allah kan o waɗani en groupe aji tati ɗi fof ko yahayɗi alijanna ko yahowo jooni e yahowo nden e yahoyowo nden ko ɓen ɓe men ronini deftere nden fa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqul bil khairati ɓe wi firoɓen fof ɓe wi taguwa ko ɗo fecca ko Allah feccani en ɗum ɗo Allah wi kala zaman arɗo gila adama ha hewti ka sakkitoro haray no woodi jama mo ɓe suɓi mo o suɓi mo acciri deftere arne nden ma mo acciri sari arɗo ko kala jama arɗo ay nulaaɗo haalanino en ɗum o wi seerali kala saye arɗo Allah no mari jama tinnotoɓe e laawol makko mapintaɓe ko ɓe felete ma kala ko waɗi yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata la'imi Allah kanko o adori neɗɗo bonɗo on o wi wa minhum zalimun li nafsi ɓe o suɓiɓe hino ton toñuɓe hoore mum neɗɗo tawa himo mari iman selluɗo ken dewal ngal o gollay kono o gollay ko boni woɓɓe no felliti pellete no felliti qur'anu ko goonga pellete no felliti darga ko goonga pellete no felliti Allah ko goonga ko Allah wi kon fof no felliti kono wujjay de fenay kadi toñay si on gollidi kono ɗiɗi ɗino ino jogi Allah wi ko ɓen wa minhum zalimun li nafsi ko ɓen kadi ka lahara ko ɓe wiyete usatul muwahhidin ko yedduɗo Allah kono ko hooliɗo Allah sattata ha o golla ko yaltintamo ka diina kono o nunɗa kono julde o juulay o jangay o horay himo andi dargal ko goonga ko ɓe wiyete usatul muwahhidina ko ɓe tefanoyte ko ɓe Allah wa minhum zalimun li nafsi no ton e nder huloɓe Allah ɓen tawa himo tooñi mo yeddude Allah kono yeddere ka woni rewde no yaltinalimo ka diina ɓeɗo siɓe maayi ko yimɓe alijanna kono ɗi bakkatuji ɗi ɓe woni e waɗude tawete ko jani bakkatuji kono ɗi hewtali yaltingol goɗɗo Allah no wawi ɓe yafanade ɓay hara yaltinali ka diina naafigi yagal yaltinowal ala ton kefera yagal yaltinowal ala ton sirku yaltinowal ala ton ɓeɗo ko fa yahfiru liman yasha Allah no yawtana on mo yiɗi yawtande kono ɓeɗo ko yimɓe alijanna hay si ɓe rewoyi ka yite ko alijanna ɓe sakkitoto kala marɗo imanu timmuɗo o juulay o jangay o hooray hay si o waɗi ko boni ko alijanna o sakkitoto hay si o rewoyi ka yite Allah yo minhum muqtasidun ino e maɓɓe tigi tigi on hakkindiɓe ɓeɗo no mari imanu timmuɗo tis ɓe juulay fewɓe jangay fewɓe hooray fewɓe waɗata ko boni kadi kono ko defo goto kamɓe ɓe mari sattata ha ɓe ado waɗugol ko moƴƴi ko tuma ɓe yi goɗɗo no waɗa o ɓe waɗa ka juulirde kamɓe wonata sakkitiɓe kono ɓe juulay ɓe jangay ɓe hooray ko boni ɓe waɗata few ko ɓe woni muqtasidu iɓe hakkindi moƴƴere nden ɓe waɗay nde kono ɓe adotako ɗo sinulaɗo yimi haɗi on sakkitagol sa watnale a sakkitoto ɗo ha sakkitoɗa ka alijanna ko ɗo woni groupe ɗimmo on oɗo imanu no woodi golle moƴƴe no woodi golle bonɗe ala kono ɓe adotako ɗum si Allah wi sakkitorɓe ɓen ko ɓen woni aran ɓen o wiya minhum sabiqun bil khairat ɓeɗo ko ɓurdi o deuxiéme groupe ɗo ko par ce que kamɓe ɓe adoto sa wi juulugol kamɓe nde Allahu akbar aran no waɗeta ɓe woni prêt siko jangugol adotako ɓe kala golle moƴƴe nangaɗe a tawa hiɓe ton ko ɓeɗo woni sabiqun bil khairat ko ɓeɗo woni ɓeɗo ɓuri groupe wara noon ko ɓeɗo Allah wi as-sabiquna ulaika al-muqarrabuna fi jannatin na'im ɓeɗo kamɓe
ko kamɓe Allah wondoyta malaika andata on no ɓeeɗo naatiroy par ce que ɓeeɗo barage tongataɓe ko ɗum non oɗo landi o yo no afala tattaquna on tawetake o groupe a safigona onon wolata Allah woni awa omoyen groupe tataɓa o zalimun li nafsi kono tawa harana musrikum hara wona kafirun wona munafiqun kono tawa ida jillidiri awa siɗon ngakki wono awa waɗowo ko moƴƴi hay sa adota ko awa kono ko landa ko ya wono adi ɗo ɗum wi onon kadi wone huloɓe Allah afala tattaquna ete hulon Allah kulol Allah ko yiɗo tati maha an non andi sa faala rewoyde ka yiite tawa zalimu sa faala wonde retard tawa ñawoyte ha yahoya wona mogo tase ɗum sa faala hewde tun natoya aljanna jiɓoɗa anan no fisirate a wona e sabiqum bil khairat ka ɓeygure ma ko ɗuuɗa ɗo wo ko ɗuuɗa fof no jombi kono si darama tawama ka ɓeygure ko hombo neyi ɓeygure mum nden no islam o wiri noon kan woni premier limeteɗo gabon wo ma limeɗa andi ɓe wino wo nulaɗo wino wo khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli ko ɓuri moƴƴude e tagore nden fof ko ɓurɗo moƴƴude e ɓeygure mum nde nulaɗo wimiɗo ɓuri on fof moƴƴude ɓe ndaari noon ka hadis ɓe wi joni noon ko honnum goɗɗo waɗanta ɓeygure nden ha tawete himo ɓuri yimɓe ɓen fof moƴƴude e ɓeygure makko ɓe wi ko andingol mo diina to ko ɓoyɗa waɗande ɓeygure ma nden sa andinali ɓe diina haray no woodi ɓurɗo ma ɗum sinulaɗo wi ko kanko ɓuri tagore nden fof moƴƴude hella ka ɓeygure par ce que kanko ɓeygure makko ne ko bange dina o ala no mbuuɗi ko dépensa o wi kadi khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu ɗon kadi a ndaaray hadis on o ɓooyama janngede kono sa watnali a yiyata kon nu wona wowlede ɓe wi'i heedowo e nulaaɗo on ko wawɗo jannude ɓeygure mum nde oɗo ko martaba ɓurɗo mawnude on ka jannugol degré ɓurɗo mawnude on ya yiwɗo oustage jo tawaymo woni vrai tamo wakkili ta ɓeygu makko kanko jannatamo ɗum welani fi jannugol ɓeygu mum ɓe wi si a wawi ɗum ɗon a janni ɓeygu ma ha o wawi haray hande kadi a tawama saabi gona sa fof ko an ɓuri moƴƴude par ce que ko jama o nayti ha no ronkita e marsata jannugol ɓeygu mum yerkum marɗa ono ɗuurima ɗuɗa wakkilo tun jannama haray nula a geray ha ronka ɓay tun ko ɗon moƴƴere nden woni iblis sakko ton on fof ma debbo ngara no jangi ha o wakkilo ha o jannamodi makko seytane jaɓata par ce que haray seytane no andi a woni meilleur a woni premier kan woni arana o jaɓata noon yaha o jaɓata laawoɗama a geray ha ronka andike a geray ka rewɗa awta sa jeeju ko waɗɗa wata marsata par ce que seytane no andi sa etike ha a jonni ɓeygu ma ko jogiɗa kon e dewal a woni hande kadi arano hande kadi an omande a laawike ma par ce que nulaɗo confirmino khairukum li ahlihi ko ɓuri moƴƴude e mum fof ko ɓurɗo moƴƴade e ɓeygure mum nden ala ko moƴƴora e ɓeygure ma nde wasa andiniɓe diina ɓey khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama ko ɓuri moƴƴude e mum ko jannu ala mo janginta qur'ana heɓa baraji heɓa intérêt wasa janni ɓeygure ma nden ala joni noon ɓay seytane no andi o jaɓata si ko an a gerda e ɓeygu ma hata mo wakkili piyama mo wakkili o heddo e majjere kono a jangintama mo wakkili yahugol ka taalibajo ma mo janginta o jangoya ton kono an a jangintama ta ko an janginta on ton de kanko ɗum ɗo no ɓuranima kono a jangintama mo ɓe no yo ndaaru ɓaynen ɗo fof ɓe yen hunji fati en wawi janginde yer ɗum ɗon ndaaru sa wawi tantu ndaara fi sa wona e meilleur e on bange ɗo e nder sappo heɓa wonde ron ka heɓde temedere heɓa goto pet oustage uji ɓe busti a taway hiɓe jangi ha kono hiɓe waajo ɓeygu maɓɓe hara e fati a gaynata ɓe gera haɓeran ta marsata yo allahu subhanahu wa taala wawnoy tigi tigi on ko poyen kadi ko degré kadi mawnuɗo maranaɗo ko hawrodirɗo ko wakkiliɗo o wi ɗo tagwa ko kañum ni qala al mala'u allazina kafaru min qawmihi ɗo mawnintinare woni arde yedduɓe ɓen en andi qala wi al mala'u ko dental sa wi jama'atun a wi mala'u a wi ummatun fof ko hunde wotere allazina ɓen kafaru yedduɓe
min qawmihi immorde yimɓe makko ɓen holli wana yimɓe ɓen fof yedde par ce que o wi ko min qawmihi no woodi gomɗinɓe qala al malau allazina kafaru min qawmihi holli wana ɓe fof ko woɓɓe maɓɓe yeddi ɓe wi inna lanaraka pelletti menen meɗen yi'ama meɗen considirma fi safahatin an hiɗay ɗayre an a fay ko wonuma nodda men wano menen yomin iwtir ɓaawo ma he an yaɗayta an ɗayre nangima warin kadi wa inna lanazunnuka min alkadibin warin menen komin ɓuri fellutude komin ɓurma tañƴinade komin ɓuri ɗaminade an hiɗa tawa e fenoɓe ɓen andi goɗɗo ko sa jentike haala makko ha wi'a o fenay kono ɓe wi min anda ko haalata kono hay wowluɗa si neɓoyi ko ange fenoɓe ɓen yaadoyta andi goɗɗo arno wi ene ibnu abbas minen ono yimɓe ɓen no tampina men wondema gimi no harmi gimi no an ye jogii nassu laaɓuɗo holluɗo wondema yimugol ama ɗum no harmi o winomi ala o wi awa yimɓe noon no tampina yimɓe o wi tan ƴiniɗa noon an ñande janngo si Allah sendidiroyi ko moƴƴi kon e ko boni kon tan ƴiniɗa yimama kaka moƴƴi ton wontiroyta kaka boni ton wontiroyta o jooɗi a o wi non o wi kaka boni ton si ɗum ɗo yaare o wi awa selu ɗum wona golle moƴƴe ni ndi woɓɓe kañum ko cikkitor koykoyta no ɗayti ha feƴƴiti ɗum alaaji andi ko ɓeyata ɗo cigarette ɗum ala ayewal hollungal ɗum ko manaji ɗum hihi siko boni e moƴƴi sendidiroyama an cigarette kaka moƴƴere yaroyta kaka bonde hande kadi walli o wi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka min alkazibin ɓay tum ɓe wi wa inna lanadhunnuka min alkazibin a holli ɓe jentitakimo sina ɗum ɓe wiyayno an ko a fenowo kono meɗen tañƴinima an ko an e feno ɓen hawti laawol par ce que ko ɓe woni e haalde fiima kon fof jogodira e ko ɓe ceernaɓe amen ɗo woni e haalde andi saare fof hino mari a kaabira mujrimi ha bomɓe sarne kala bone waɗo sa yidale ɓen ɗo marsata no woodi kadi ko muhsini saare nden kadi no woodi ɓen ɗon sa waɗay ko moƴƴi ko ma yiida e maɓɓe ɓen noon sa waajoto ko an andi so ko rayɓe ma so wona e jaatigi si wona ɗum waajuma ngu marsata a kaabira mujrimi saare fof no mari ɗum on ɗon sa faala yo moƴƴere ma nden marsu ko suwa neldamo ma yenamo ma teddinamo ma waɗanamo goɗɗum sina ɗum sa wowli ɓe yettata par ce que jamangu kamɓe habbiti kon ɗum ɓe inni wa inna lanazunnuka meɗen tañƴinima min alkasibina tawa e fenoɓɓe kala o wi ya qawmi laysa bi safa min mi ɗayta kono andi hooliɗo Allah emo hoolaki Allah ɓeɗo ɗiɗi wirgal ɗo no woni hakkunde maɓɓe masalan no wawa enen e yimɓe leydi ɗo andi ɓe ƴetti en ko layi kon fof ko enen ɓuri en ƴetti ɓe ko layi fof kamɓe ɓuri noon a woldata e maɓɓe ɗo ha taw heɓe considére wiyeteɗo kan woni malien jamais an kadi le ko ɓooya wowlede ɗo yandi ɓe yandi ɓe wona joni on barage ɗon ino woni hakkunde ɗon ino woni hakkunde ɗon sa woni noddanowo Allah kadi e yimɓe yedduɓen ko ni waw ɗon an hara an e kaftane hoyma ya considéré an ɗo hino moƴƴi ayeji ma ko kono kamɓe ɓe andi ɗum ko sama kala wonta tari neɗɗo puyɗo ko woni haalde nani ɓe wi wo an ko a ɗayɗo ko wowlata kon corresponda e o zaman joni an ko haalaji kiɗɗi ɗum haalata ko wowlugol ɗum haalaji ñormo yarmaji ɗi yaata ko ɗum o wi laysa bi safa kono min mi ɗayta gila non gila law hooliɓe Allah ɓen fof ko ɗaytuɓe wiyete ka bagara ko ɗum ɓe wina anuminu kama amana sufaha o min gomɗinira wano ɓeeɗayɓe gonɗiri holli e jaka sa heɓay imanu a ɗaytay mo golluɗuɗa wo trompete kono aranga trompata goɗɗo anga ɗaynata goɗɗo kala sa gollidi e goɗɗo tawi a ɗaynayi mo andu imanu ma on timma par ce que ɓayɓe yawiyama yoɓe gomɗin ɓe wi non minen min wawata gomɗinirde wano ɓeeɗayɓe gomɗiniri kañum joni noon qur'ana ko sifa ɗum ɗo ndaarata enen ekkitotoɓe firoɓen fof on tigi ndaara tigi tigon ko honnum qur'ana kañum woni mo e haalande ayeje ɗiɗi arɗe ɗen sikki ko jasiya e wejiti suratol hongol
sendari ka Allah subhanahu wa ta'ala wi qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyam Allah dare suro de fatika ko muhammadur rasulullah wal ladzina ma wasidda al kuffar rahma bainahum e oya dowto adillatin alal mu'minina izzatin alal kafirin ndara de do ndara no e o sufahamu wonne jangude dayre nde wonde e jangude de yiltindiri dum ko hakkille ma ndara ko onno yi'ata si andari ataway o wondo ka bagara hay ka hakkille ma tay kanko sakkitoto warde atay kanko sakkitoto warde hay ka haala ma du sa andari atay kanko sakkiti parce que julbe ben ka aranu ko ashidda waral kuffar ruhama bainahum ka adillatin alal mu'minin aizzatin alal kafirin kambe siko kambe julbe ngare be nebi siko no siko kefer ko problem andi musibe men hella Cameroon do ma hella Nigeria be fulbe kambe kayda be jogi kabe no kefer ko wargol mo dum kambe ko de ayeje be jogi jon non de ittanoma de iwino de ala gollude an yo tawi ko angi julben tu yurmondiri kefere ko yennugol ma piyamo tum de iwino ɗum si allah wi qul lillazina amanu yaghfiru lillazina la yarjuna ayyamalla allah wi nulaɗo nani yiyeto sahaba e maɓe waɗani anna julɓe ɓen tum ɓe muññoto na julɓe ɓen tum ɓe moƴƴoto e mum yiyeto ɓe yoɓe muñño kadi ɓe yimɓe ɓe hoolaki mo maayi immitoto moƴƴere kadi ɓe heɓay ha nulaɗo sallallahu alaihi wasallam o wi kala ko waɗanɗa ko mari wonki nokku go wi ko mari ɓernde allah yoɓete ko sonduyo ko ñungiyo ko goɗɗo yo kala ko tawi hino mari wonki sa moƴƴike mum allah yoɓete jonnum ɓay on ɗo ngaya kadi ari ɓe way kadi waɗaytuɓe hande kadi hari ko julɓe ɓe newanto kono joni ɓe newano fof kono noon si hefere ɓe wino ɓe ko layi fuɓe ni menen min wawata tawtude sifa o groupe ɗo goɗɗo kañum no ɗayti kañum ko wolanɗa ɗum o probléme ala discutata waɗata hay fus julɗo ka o yeddodirte ɗum ko si goɗɗo wima ko allah wi kon wona non julɗo kañum ko ha ɗo newotono wala tujadilu ala alkitabi illa billati hiya asan tafsiruji ɗin fof no foti illa billati hiya asan ko fontugol janga e allah ko tato o woye ndaru ko allah wi ko qul huwa allahu ahad dargal wona gonga yetoɓe dey lakara ko gonga heno ko allah wi ɗon a yeddodir hay sinon ko ka makka a yeddodirte ɗon ɗon ya newnana jonnon julɗo holli a ɗaytay fiya heɓoy alijanna a ɗaytanay alijanna o ƴoƴana aduna o si ɗum ɗo natali ka hakkille ma a wawali ɗum ɗo ka ɓeygure ma ɗaytay ha dina kam marsa sa ƴoƴi ha garonki marsude a perdi ka gollata ɗon a ɗaytay ha allah rewe ha marsa sa ƴoƴi tun holli marsale a perdi o wi min na ɗayre mi wondi ko goɗɗum mi faala e jungo mum noddowo kadi ɓe wi nde noddanowo islam nde no perda wo ko tuma o sikki kanko si o noddi goɗɗo o jaɓi ko intérêt noddaɗo on ko moƴƴere noddaɗo ɓewi ko ɗo o perdi kanko kadi ko yo andu ko intérêt makko ko nafoore makko si o noddi oɗo ha o jaɓi ko kanko jogii nafoore nde wona arɗon arɗon no mari nafoore komin jangino suratul hujurat yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani kono ɗum kadi ko in kuntum sadiqin arowo on e heɓugol mum nafoore ko an jogii intérêt on joni ya eto ɗo ha goto naata diina ko ɓooyi rewde allah ko ɓooyi jiidade o tindina ɓe dewal kala ko heɓi a heɓa wano mum an e oɗo na ɓuri gañade joni noon a wiya min simo faala e wacculon ɓeɗo haalana mo tika kanko mo yennalam ma kanko joni noon nulaɗo en no yennano no piya wiya ko feetuɓe ha ñiiƴe mum itta woɓɓe wara e nder mum ɓe yiltaki an fiya yennama tu ma fiya ñaaɗanama tu ma fima ɓay ɓe wi wona gonga hande ka a pompike noddanowo diina kan a hoyay kono hara ko ha allah rewe na ha allah yedde
taweɗa e ɓen ɓe wi allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Ahsan on ɗen ayeje ko kanje ɓuri welde fi, ko kanje ɓuri angal kadi famugol law. andi juulugol fof ino moƴƴi, kono sa ko wagotuji ɗin joyi woni ahsan. horugol fof no moƴƴi, kono ko suumaye woni ahsan ɓuri moƴƴude. teddingol tagore nden fof ino moƴƴi, kono ko teddingol nulaɗo woni ahsan. andugol non ɗiɗo piiji ɗiɗi ko moƴƴuɗi, kono ko o to ɓuri moƴƴude, ko ɗon woni ɗon ɓuri ɗumannade. yawgol umura hino moƴƴi, kono darnugol juulirde no ɓuri yawgol umura. yoɓangol hunjotoɗo o hunjo hayso ko lewru wotoru no ɓuri yawgol umura, par ce que so yehi umura ko hikka tun heɓata. oɗo noon sa yoɓanimo hayso ko lewru o jangi ha ñande mayɗa, ha ñande dalngal dari ara e reɓoltude baraji, ko ɗum woni ahsan. an hajjoyi laabi nayi joyi jeego itande be hajjoye. wallito yimɓe ɓen kadi yoɓana goɗɗo o hunjo Qur'an, ɗum no ɓuri ko hajjoytaɗo harana farilla on de, ko hajjoytaɗo laabi hulure. kono enen joƴa darnugol suudu no moƴƴi, kono darnugol cuuɗi ɗiɗi cuuɗi tati cuuɗi nayi a darnaɗi lekko, a darnaɗi juulirde ko ella non a ci ahsan o. jonnon julɓe ɓen kamɓe hiɓe hani heɓude hakkille, ɓe wona male, ɓe wona yimɓe ƴeƴuɓe anduɓe ko honno naɓirta haajuji mum ɗi. na ya waɗu tun. ara en wonali ɓe Allah wino ara ko lam honno yakhirruna summan wa umyanan. si ayaje ɗen janngama kamɓe yaara e ɗum buman no ɓe gerdi o. julɗo hana wawde noon, o yaaray no hani yaarude noon, o ndaara nano e ñaamo. goɗɗo arno landi mi sikko ibnu Mas'ud o wi fi iman kako Umar ibn al-Khattab. o yawi ene ya andi fulawa, ya andi kaburure, o wi hi. o wi sa hewti e nokkure tawi bulle no woodi a ala paɗe, a renta bulle ɗen fof ko no yarata. o wi mi ñeñinayi. o wi a marɗo iman kadi ko non wata, ko ya ñeñi wata iman mama bono alumbo yay kadi naya yawtun yoɗa kadi nano e ñaamo, ko ya ñeñi. o wi marɗo iman kadi ko non wayi. oɗum noon assafaha walakinni rasulu min rabbil alamina, pourtant le min komi nulaɗo immorde ka jeyɗo windere nde, kono joni ɓe anda hay ko hombo jeyi windere nde. andi si goɗɗo wi wondema tigi tigi on Allah ala, andi mo jangali ko weeɓi faamude ko Allah ala edi Allah no woodi. mo janga fof ko ɗum ɗon weli jaɓude, mo janga ko ɗum ɗon weli ɗum jaɓande ka hakkille makko. e ko janguɗa o kadi si wona defte Allah ɗen janguɗa, haray faamugol ma Allah no woodi ɗum welanama fi. ɓa enen Afrique ga e muutoytako, emi ronko yide Afrique ɗo muutoyiɗo ɓay tanjini ko woni muutagol e janngugol gandala ɗum ko sa jangga ha moƴƴina piiji non, moƴƴina otoje, moƴƴina veloji, moƴƴina avion ji, kono yanga jangga ha moƴƴinta e meselal ara andene ngen muutotako. enen mi anda université ji men ni gonno ndi woni nafude. ɓay ɗile na lakara yoɓoyteɗen ni, iɗen jogii ko ɓaɗi université ji temeɗɗi ɗi, kono ha hande enen wata moƴƴinda e fuy hay fus. jonene on wonno e janngude ko lakara kadi ɗum ɗo naɓoyde. mo beeno ngino feetani ɗum ɗo, mo beeno wi kañum ko ma ɗum ɗon. joni enen ko onno enen e yewtira e ɓaawa tum ɓe yimɓe jannguɓe gaaɓen ha wiyete ɓe no faami. si portojo ari ɗo ɓe tuma he oɗo ko oɗo ɓe wadde recherche, so yehi o hocca hayra wiyetuma nde ɗo no moƴƴi, watta ka saaku rondoɗa. o ko jannguɓe ɓennino. so yi leggal o taƴi o watta ko saaku henna ya rondo, nde o waynodira rondi ka ha mapude e hoorema ɓe no kirɗi. kala neɗɗo golle ɗe nanguɗa sa ƴoƴali ala aydi. mo landike en enen gila hettuɗen en dépendant duuɓi 150 ko fawi, ye mari université ji ɓaɗiɗi 100 ɗum ɗo fof enen résultat on ko onnu ɓayna dogal ngol ngu laamu ɗo ɗum, ɓayna dogal ngol ngu laamu ɗo ɗum. ara enen gande men ɗe janngu ɓay ɗeɗo na lakara ɗe yata. ara ɗeɗo ko honnuge nafoore ɗe marani, ko honnuge intérêt yiwɗen ha tawi mo be no faala maayude, haysi maaye kono ma naata e muɗum, honto nafoore nde woni. hay udituɗa société o yana e joni
ko ɗum ɗo woni Allah wi fa ena tasabur an ko an to sutila an ala ay tun ɓe ari no ɓe wi no qur'ana wana soobe sele ɗum wana soobe ni ɗum ko piiji mayɗi ni en jokki ko wuuri ha en maayi en yaala e pus min ɗo so tawi no woodi men yiwɗon alhamdulillah min noon mi yaalda bon yo Allah wallu en noon ɓay ɗum ɗon kadi ko fi aduna si en foorino enen kadi en wayi wano portoɓe ara en moƴƴina en gollitiray alhamdulillah kono hay terewal moƴƴal en ala d'abord hay soodugol ngal na min moƴƴingol ngal de andi ɗum ɗo ko probléme goy jon noon si tawi ko ɗum Allah wino wala tahurrannakumul hayatu dunya wata wadna jam fo jon noon daari a yangike gera aduna ha marsali laakara on kadi marsali goɗɗo jangi duuɓi 50 wari o waɗi politique duuɓi 50 o maayi o laamaaki aray quel important nafoore goo aray yo Allah wallu en o wi komi nulaaɗo ha immorde ko Allahu subhanahu wa taala ko Allah nulilam kono ɓay barage on no ɗon ɓe yiyatamo wigol komi nulaaɗo hande ya daro ɗo yeeso généralement yeeso ɗum a tawa an ɓe jiɓi d'abord an ko onno e nde waare ma danere an ko wonnum nafoore marɗo ka hooliɓe Allah ɓen hiɓe andi an hiɗa peesa luuru ka Allah hiɓe andi hiɗa peesa yani ko a neɗɗo tedduɗo kono kam maɓɓe to hiɓe jiɓi an ko wonnum nafata o wi komi nulaaɗo andi ko wiyete nulaaɗo haqqe makko on tagore nden fof ko kanko ɓuri jogaade haqqe e hoore tagore nden siwi haqqe Allah on nulaaɗo no ɓuri nene ma e bemma no ɓuri siko a debbo no ɓuri moodi ma no ɓuri tagore nden fof jogaade haqqe si a jonnitanima haqqe makko ko rewɗa Allah wonata yiide ko rewɗa Allah o sa rewali ka nulaaɗo ma on wiya rewɗo ganata yiide ɗum ko rewɗa Allah on heddo noon ko nde yaltoyta o wi kadi uballighukum miɗo yottina e mo on risalati rabbi nule jeyɗo am pourtant le nulal ngal ko gootal kono wi risalati nele jeyɗo lan on en andi sa ndaari aayeje ɗe ɗum ɗo ko aayeje ɓurata ɓuri weeɓude firtugol sa hewti aayeje suuma e hollude fii korka sifanoɗa on tigi alaaba sa hewti ayeje hollude tawhidi sifoɗa haalaɓa sa hewti ayeje hollude tariha sifoɗa haala ko ɗum ni risalati ko nele kono ko nelal gotal o jogii ngal noon ko wa'ata simo be abulillahi jami'an ɗin ɓoggi noon ko honnuge on woni ɗin ɓoggi ɓa enen en yaali hande garanwol ɓoggol gotol en meeɗa yiwde ɗum garanwol tawa ko hunde wotere ɗum mi meeɗa yiide ɗum a taway ko suwaɗi wonaɗi tati maaɗi 4 maaɗi 5 ko ɗin ɗon hallindira woni ɓoggol islamu kadi kono julde nden no toon korka kan no toon hajju ngun no toon shahada toon no toon ɗum ɗo fof timmodira ala noon woni ɓoggol kono gootum ɗum noon tu yonata wa ana lakum min noon o mo yiwɗon yawitiɗon ɗo nasihun komi laaɓanowo on reedu aminu holniiɗo kadi annabaɓen ko ɓe wiyata ɓe wo ko arsalal amunul amina ilal amini ko ɗo nelal ngal fof hatti al amunu ko Allahu subhanahu wa ta'ala arsalal amunul amina ko jibril ilal amini ko nulaɗo ko amin Allah hoolare o nelimo o hooli on faade kadi e hoolaɗo on kaleji annabajo hutaɗo ala julɓe e heferɓe fof tawayno hoolimo ko si nelal ngal ari ɓe hoolira jikku andi kala hunde nde a yiɗa si nde wowlama sago ma koye inde ma bon sago ma koye inde mayre bon si goɗɗo ɓe wi ha oɗo no wawi doginde on in kawoni Cameroun wanno accident onna ɓurɓe o fusino ɗo ko fi ɗum bonnugol hande kadi inde makko nden fi honnu ya faala poste makko mawata o yaaru yeeso ko naturel neɗɗanke on faydi yiɗana musidɗo mum ande wiya enen ko enen ɓale wayi non kono nano neɗɗanke fof ko non muulira portoɓe ɓen hinoɓe ɗo ala añanɗo hewtiɓe si ɓalejo yahi to jangi ha wawi ko ɓe wawi ko tippata ɗo abadan hiɓe wakkili yoɓudemo ko ɓe yoɓata ɓen ton few kono warata
iɓe andi so wari Afrique ala pays Afrique yoɓomo o montanɗo ɓe ɓeydanamo hay hoore ɗon fii tun wata wara par ce que so wari nafoore heɓot par ce que si tawi en joƴi kamɓe ɓe perda piiji maɓɓe ɗin fof ko ga tum ɓe arata ɓe ƴetta tum ɓe yaha joni anga janggay ɗo ha la'a yahuɓe janngoye ɓen fof artata siko docteur jo si a waawi ko ton a tippata ɗo hay sa ari ɗo a heɓay ɗo probléme ji ha ɓe nodditama ɓe waɗanama piiji ɗin fof ko tawete hay ɓen ton heɓata fii tun yo ɓeega perde ɗum ko non non way tuma ɓe accitatama ya aruga o ko tawete a nafata e fus ɓe waɗa ka hakkille ma kadi sa laaminoke aray no moƴƴi naata e politique kadi nde sa laaminoke aray no moƴƴi golliday no min wallete no heɓa ɗum hande kadi lanni andi ɓale kañum no muulira yimama ɓale ko angal soobe ɓuri heewde mum ndaare kamɓe si ɓe wadde campagne ɗo ko ma ɓe yima tum ɓe ama ma yime amen ndaare enen kadi dewal ngal kamen hari ko yimugol no worɓe ɓen koyo jooɗo waɗa gimi ka juulirde rewɓe wiya ko nuurugol andi nuurugol no ɓen no kadi waɗa groupe to ama ɓeetoma ɗum ɗon jeytaka e golle seytane ko nuurugo rewɓe ngama ɓe kella toon ɓe ama ɓe kadi naata ka juulirde wona ko jaarugol wona e mantugol ceernoɓe mantugol yimɓe ɓenna kamɓe kadi ko dewal ndaare heefere ɓen ko tappugol dundu tu woni haaju mum siko peera siko mayde siko laamuɓe faala kala kamɓe ko yaltiti ko yimama tu hatti noon enen duwanoɓe nangude soobe ɓen tawete ka juulirde kadi ko yen yimu yen ko jaarore ko yimugol ɗum tabita e diina tañƴini noon iwruɓe nokkeli heewde sa woli inde jaarore ara ɓe andi kamɓe ɗum ko soobe kono ɗum jeyaka e fus e diina ma fi cheyum hay fus naasiw ko laaɓanowo goɗɗo reedu ɗum ɗo kadi yimɓe ɓen ala ko annaba ɓen ɓuri jogade ɗum ɗo si tawi ko goonga enen ɗo fof ndaaren sen heɓa enen kadi si ko goonga enen ɓernde ma nden hino laaɓi kaka ɓeygore ma fuɗɗorta noon o ɓen mono laaɓi reedu ko nene mum e ɓen mum fuɗɗorta noon après ɓeygore makko nden noon enen ɗo fof yeri jannguɓe seeɗa ha tawi no waawi ɓe ko hombo woni annda nene mum e ɓen mum wawata janngude wawata jooɗi ɓa enen jooɗiɓe ɗo ɓen fof si tawi hino woodi e nder 100 ma 100 e ɓen ɗiɗo ɓe tawete nene mum hino waawi janngude hino waawi juulde hino anndi diina ɓay hiɗa laaɓi reedu hiɗa moƴƴi hiɗa yimɓe ɓen ko hay yiɗana nene ma e ɓen ma naatoygol aljanna yo dewal maɓɓe sellu enen ɗo mo be si tawi hella ka seytane ɗaynata on tigi to no wakkili darnande ɓe suudu sonnaɓe otowal jonnaɓe gollowo naɓa ɓe kala ka naɓi ɓe si ɓe nawni hay leyɗe porte kono ƴettugol goɗɗo yoɓa mo haysi hara ko million CFA par mois yaw jannanami nene ha ɓe wawa faate ɓay an kan hino anda gaynata ko ɗum wiyete an nasiha ko ɗum annabi nuh wino wala yanfaukum nasihi in aradtu an ansaha lakum si tawi in kana allahu yuridu an yuhwiyakum komi laaɓani on reedu si tawi allah ko faandi ko yo majju marsata jon noon laaɓal reedu addiinu ko an nasiha num ɗum no laaɗo wiine wo diina ko laaɓal reedu ɓe wi hombo ɓe wi allah tagu ɗon deftere makko nden nulaaɗo makko e julɓe ɓen fof ko ya laaɓanɓe reedu kala ko nafatamo yeetoɗamo ka o ɗum ɗo nafata o ɗum ɗo moƴƴa wallamo kadi ha o iwa e mum ko honnum ƴoyre allah nden ko honnum waɗi allah kala leñol hande hingol mari julɗo jannguɗo wurtanowo yimɓe mum ɓenno sa yehi ka fulɓe no woodi tafsiroɓe qur'anata ko non arabu ɓen tafsira mana ɓe tafsirota waccata e fus jonno pourquoi mo ɓe kañum wallitotako ɓe mum ɓe ɓeygumano ɗo ɓiɓɓe ma ɓenno ɗo koko nafata kon tu wallatako calculi ko jelu dépensata ɓiɓɓe ma ɓe woɓɓe ƴetta ɗo ɓeygore mo rondo naɓa ka naɓi o dépensa jawdi ha tawa ɗum ɗo hara ka laakara e fusse ala toon fi allah e fusse ala toon ko ɗum ɗo woni fayere o aduna mo yiyeten ɗo o neɓata en neɓata ɗo siko gandal
enen haali pulal ɓe wi afrique ɗo hella ka gandal porto ko enen premier hoorejo ɗuma honno organisation africain o l'union africain o pullo non siki ko guinéen jo kono joni nun ɗum ɗo fof ha hande kadi ɗum ɗo fof ko honno si tawi fi Allah ala nder ton ko ɗum nafata ko kala ko gollata ka leydi ɗo e to fi Allah on heeɗa yeeso en ara ɗo laamagol en ara ɗo darnugol en ala ɗo waɗugol piije ko dewal tun addi en ɗo ko kala ko yaadata e dewal waɗu ko yaadata o walli moƴƴa kala ko tawi yaadata e dewal ngal ko honno ko janngugol qur'ana Allah juula ɗi wagutuji joyi ɗi yawitita ɗen anda ko honno mi duwa wadde ko honno mi duwa accude ko ɗum ɗo tun woni dewal o wi nasihum en andi laaɓa reedu hakkunde ma e Allah laaɓa e pos deftere nden kadi laaɓa ko toɓɓe tati marɗen nder ga janngugol ƴiyangal ha ngal ɗaata janga firongon ha ngo ɗaata gollitira ko ɗeɗo toɓɓe tati lamɗiɗen qur'an à part ɗeɗo ala ko ɗaɓɓa ton hay fus ɓay tun a hoolike nde kaka Allah nde ewri gila e fatiha ha naasi jangu ka fontanoɗa fo e wawi jangude gila e fatiha ha naasi kalima haalaɗo fo e wawi firude gila fatiha ha naasi kala ko tawi doole ma hino ya wawa ko ya rewru si ɗiɗo tati ngakki Allah no wawma hokkoyde aljanna kono aɗa weeɓitani lettede hara e lette no aɗa tano ɓattima ko ɗum woni laaɓango reedu hoore mum d'abord o wi onon awa ajibtu e onon no hawni on ngalɗini on an jaagon ka arata on zicrum waajotoɗo andintinowo min rabbi ko immorta ka jeyɗo on ala rajulin ara ɗum kadi ko gorko min kum jeyaɗo e mum li yunzirakum fiyo jertin on fiyo hulɓin on fiyo waajo on onon ɗum no ngalɗini on ne andi pullo e arabu ma leƴƴi ɗin foppu kan iɗi jogii systéme sa ƴoƴanaalima a tampay tun affaire maccangako zifuɓɓen hiɓe felliti anna Allah fof kamɓe ɓuri wonde rimɓe non ɗum hay goto jiɓaki ɗum jannguɗo français mo janga fof no anndi hiɓe felliti kamɓe zifuɓɓen kamɓe woni hoore siko américain siko français kamɓe laamiɓe non koɓe faala o ɓe waɗata par ce que kamɓe woni fulɓe ɓen portoɓen kadi no felliti arabu e ɓale ko gerɗa o ko a gerɗa ko a maccuɗo maɓɓe a wawata wadde goɗɗum ma heɓa goɗɗum defan maɓɓe ɗum wawa arabu ɓen kadi no felliti ɓale fof ko maccuɓe maɓɓe enen kadi ga hiɗen senditi kono miijite exemple goto fiyen raɓɓinino ɗum si tawi wi'ano hara fulɓe ɓen no marno annabajo ɓe wi annabajo on ko manga sagati %80 no wakkilo naatoygol yiite kono wawa jokkude mo ɓe wawa wiye hande kadi annabajo on kaka runde o iwri ko ton annabajo on woni sa faala naatoyde alijanna ko ɗon rewata mo beyo miijito ka mu'um si tawi hara Allah waɗirino noon a naatoye alijanna a naatoyta par ce que a jaɓata ko imanum tun wawi puusude neɗɗo on et pourtant le o wiyaɗo haray ko annabajo to Allah suɓike mo Allah ndaari tawi ko kanko gaynata si tawi hiɗa mari imanu ko ɗum ɗon jaɓata ɓurɓe wonde rimɓe ɓen ko ɗum ɗo perdini ɓe zifuɓɓen ɓe wi kamɓe ka calcul annaba ɓen gila annabi Ibrahima ko côté maɓɓe woni arɗo o ko kamɓe jeyi ko honno no wiyanoɗo ɓurɗo moƴƴude on ara o yaltiroya ka runde kadi to tawete ko manga Ibrahima wonata ɓen makko tawete kaka runde annabajo ɓe wi noon min ƴetta minen ko maccuɓe amen ɗon aray ɗan iliɗan ƴawri ko ɗum ɗo salni ɓe hiɓe wakkili naatoygol yiite kono ɓe jaɓata yiite ngen no ɓurani ɓe kono ɓe jaɓata enen kadi noon ko sir men on marɗen enen ɗo tum yiyata pullo hara ko sosojo so jangi kono min dina soso wannaki lan convainca lan
siko maninkajo jangi ha laaɓi dina mani an anda maninka dina maninka winin ko kala waɗɗo si tawi wona pullo enen waɗanake ko ɗum ɗo enen sifuɓɓen kadi ko ɗum ɗo woni ɓeenaɗo de yiite par ce que kala goɗɗo ko waɗi kamɓe ɓe ɓuri fof wonde lasili dina kan nu wona lasili yakal yarata ko Allah wi ko minen tagiron no komin zakari wa unsa fashuban wa gabaila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum andi heɓugol waajotoɗo hara koye mun jeya ko ni'matum min Allah kono enen en haɓɓitoto en suɓay si tawinaka miside o iwri ara tigi tigi min mi yettata e joni noon ahum yaksimuna rahmata rabbika e ko an yeedoto Allah ko waɗata enen kadi tan wiɓe sifuɓe de hino layi a tawa a wiya goɗɗo hino ɗayitima no layi tawa e jogii la'ere ɓurde mo andi ko wiyata ko men no iblisa ko fus iblisa no jaasi sa waɗi ɗum ka balance a tawa iblisa no gorɗi miijite eyno imam on ɗo gila juulirde sinca ko ɓe woni imam ko ɓe woni piiji ɗin fof gabonejo naata diina hannde ena joni ara imam gila hannde ko ɗo woni chef jo mon o aray ko ɓaawo ɗo iwtirton e puis kadi ko jooɗo iwroɗon mo joni ɗum wona imanu kala koye feƴƴinirta ɗum ɓay ɗon wonno enen en wiya no sattani so naɓen ka rewɓe a jombi debbo 20 ans ɗon wondi o jiiɗandike ma ɓiɓɓe nayo jowo jeego ha 10 25 ans 30 ans jomboya jiwum gore hum tataɓo makko on wiya ara e hajja fatima o jiwoɗo onon wariɗo kono ko ya teddingo ñande wo ko ya waɗanmo kafe ɗe si weeti bimbi ƴoganoyamo ndiyan ko looto nani siko alijanna ara o perdi ara e ɗum ta wolu ara siko alijanna o perdi ko ɗe ɓerɗe noon woni ko marɗen iblisa kadi ko même ka heɓi faydi kala waɗanoɗo ka balance ɗon karango feƴƴirta goɗɗo woni duuɓi guluje no servude Allah ka alijannaji toon servi ka leydi ɗo ha golliɗo ha ƴettama naɓama ka alijannaji duuɓi guluje goɗɗo moƴƴine loopal moƴƴine tawde ma ɗum formé hannde ɓe wiya tigi tigi o ngawa fii tun o jaabike question kono woni inde ɗi piiji ɗo o wowli e yaga si sujjanemo ko ustas mon ni en ba malaika ɓen kam min mi wonɗo ka leydi ha woni ton commandant mi woni général amiral mi ƴetta mi adda ɗo kadi duuɓi mi serva ɗum o moƴƴinaɗo hannde defan an ɗo o wiya o sujjanalam min kan awa piiji ɗin fof noon sa ndaari ɗi côtéji ɗin ɗiɗi a torompoto ɗum a felay goɗɗo tawa ansi ɗum rondanoma ma tawa townata enen en ala ko mawnani haali pulal wa teddingol wontirɗo leydi enen kadi en ala ko sattanewa ɗum ɗo teddingol miññirawo mum teddingol gorejo taanirawo mum pullo kadi ala ko sattani ɗum hewti ɗum ɗo jon noon o wi kamɓe kadi kala ka yiɗon sifa ɗum ɗo no wowli a wajibtum an jaakum zicru min rabbikum ala rajulin minkum li yunzirakum kala ka yiɗon ɗum ɗo ko sifa o kaaɗo ko aywa ngal wonɗen e firde ko sifa ni ardu kaɓe tañƴinanoki arday hiɓe tañƴinino moƴƴere yaltirta ɗo fe moƴƴere nden yaltira ɗon ko juutinirten ko fiiwa hakkille mo ɓe ƴettu ɓe wiyaɓe yeddi nulaɓen yenniɓe aybiniɓe ko si an kadi nulaɗon yaltino ka runde gonno wayno ɗon ɓay ha hande woɓɓe jaɓata hayɓe wona hay premiére an hay somo on jegoran sa landikemo ko dalil honnugo mari ko honnugo addante o addata ka deftere Allah o addata ka sunna nulaɗo o yana fattujo wona e fus imo faami diina condition ji ɗin fof mo rampili kono ɓay tun welalima ka ɓernde an ko neɗɗo mo ɓurɗa o wonata yeeso ko ɗum dalil fus ala kala ka ɗeya e jari ko ɗum ɗo addata ɗi kaaji ɗo addata na ɗon a fela ɓe tawa an tigi ati yarondi probléme o yo goɗɗo laamu Afrique ɗo o yeeto portoɓe hande mo ɓe wakko ki ɓori ɗum mi garana e oɗan
ko goɗimmo e makko ɓen waramo ma nogeri o folloto a yitande o timminta ƴette exemple e hooreɓe men ɓen fof yawnoɓe loni jangi defte maɓɓe ɗen wi ɗum ko fenade bugi kon to ɓe wattini ɓe hirsira ɗo wa gerto kum koni wayi o hen hino tabiti ndaare hay enen darnuɗen juulirde si wonɗo ka village mon ala reɗa découragé e gollugol pourtant en fof ko haali pulal koye nene goto baaba goto malgré ko wonde nene goto baaba goto kon kono sen waɗi ɗo ha min coté ka amen wonali salli wonali imam wonali ay fus non a andi ɓe komin kamɓe wonɗen e gollande a yejjitino ko fi Allah hande kadi probléme ari ɗe ayeji si ari na ya feluɓe yatum enen kadi en rondi paare ko ɗum si aduna ko ɗum si alijanna wela natude par ce que neɗɗo añanɗo natta alijanna neɗɗo si añani o natta alijanna o wi ɓay ɗo hakkille ɗen en heeɓi gonɗon firde ɗo ayeje ɗe majorité men fof no wawi firde en adda exemple ji fi hakkille neɗɗo on ƴettu o wi waskuru andite ɓay ɗo o wowli o tawi ɓe jaɓalimo considirde ɓe jaɓalimo considirde o wi kono joni son jaɓali ɗum andite is jaalakum khulafa min ba'di qawmi nuh miijite tuma Allah wanno on lontiɓe refti o halki yimɓe annabi nuhu ɓen ɓay anna Allah on fof halkama sabu honnu iɓe jogiti ko yimɓe ko ɓe jelote ustazu ɓen ko jelonu ustazu ɓe jowo sabu ɓe rewi ustazu ɓe jowo ɗum ɗo bonni anna Allah on fof joni noon fen ɗo ko ustazu ɓe jelo wona e rewede ko fi jowo pet ɓay ɓeeɗo rewama ko ɓeeɗo hande kadi ɓe yetama yoɓe acci ɓe accali ko ɗum ɗo bonni annal kula e gooki e nayi e beye baali fof anila fappu bonna fino sa i tarikaji ɗe no jange ko fiyo neɗɗo yo wakkilo o wajito anda nde hunde ɗo ɓurɓema doole e kendeyagal waɗino ɓe halka few o wi miijite Allah waɗɗon lontinɗon ɓaawo o ittiɓe ya o halkiɓe fof ko honnu wanno ha ɓen halka ko yewitagol nulaɗon ronka considérde Allahu subhanahu wa ta'ala o wi ɗon ko toɓɓergo yo Allah halku goɗɗo addama ala place makko o wi an wonu ɗo o neminama ɗum ko ni'matu min ni'amillah subhanahu wa ta'ala o wi ɗimmum ɗum kadi miijite wa zadakum o ɓeydi on fil halqi ka tagudi ɓe lontiɗon tawi ko non ɓuri o kori on kadi bastatan cembe ɓe Allah tigi janti allati lam yukhlaqu mithluha fil bilad Allah wi sifa ɓen ɗo mi moƴƴinta hande kadi sifa ɓe jantoto ɗen ɗo ɓe wi ayi neɗɗo mo 60 cm ɓe ɗo sabu ɓe yawike sifa ko wonɗen e wadde ɗo hande kon ko ɗum ɓe ɗo wanno kamɓe kadi ɓe halka o wajiɓe ha oron on jaɓali min ko mi nulaɗo hino hawni on kono andite fewndo Allah lontinnoon ɓe o halkunogo o soriraɓe mon no andite kadi o ɓeydani on tagude tawi ɗon ɓuri ɓen ton kelɗude e darde o jonni on kadi doole ɓe gandi jaaba wongol mi sikko e suratul ahqaf woni no ɓewi me man asaddu minna quwwa an tan jiniɗa simen yeddi o Allah ma gonnugo wawani min est ce que no woodi ɓurɗo men doole o wi he Allah taguɗon on no ɓuri on doole ɓe yawamen yiya si tawi no woodi ɓurɗo men doole ka hoore leydi ɗo goto wara e mawba kamɓe kontigi faala fo waɗa ɓe yamin yiya so tawi Allah mawno ɓuri men jogade doole ɗum si kamɓe ko rihin sarsari ɓe halkira koko doole kamɓe ɓe halkira ɓay ko doole ɓe mantoray no Allah addi ko ɓuri ɓe jogade doole ɓe jasuno henno ɗum ko seeɗa seeɗa woni arde ɓe jasi ɓe iriti woɓɓe jasa ha woɓɓe hewta ka hormu nder woɓɓe hewta ka koppi woɓɓe hewta si hennu ndun ari ndu irtota on tigi koy ndu feppitayde wasi ko kaafa ndu jogi woɓɓe si nangi leggal jungo kon ko ɗon eddoto ngiya ɓali kadi tallo ko ɗum si Allah wi ka annahum ajazu nakhlin mun gayri nokkugo ko khawiya ɓe sekiti ɓe landi ɓe few ayay jungo no wengi ɗo e leggal yahoyaɗo ha wano Guinée
ma Sénégal tawaya koyngal gono waali to lankitiɓe fof kamɓe ko doole ɓe hoolornono Allah addi hunde nde renta bonni fi maɓɓe fof ko ɗum noon o yi wa zadakum fil halqi basra o ɓeydani on doole o jonni on tagude timmude o jonni on kadi doole ɗum ɗo yon hani yettude Allah an ɗe hakkille ɗe marɗa ɗo an hayta yettiraɗe Allah o doole ko marɗa ɗo hayta yettira Allah ndi jawdi ndi Allah hokkuma hayta yettira ndi Allah o wi si ɗum ɗo yo naali on ko toɓɓere andi waajotoɗo kadi ɗum ɗo tindina en kadi waaju sa waajoto ara e jogi programme ma o ta goɗɗo ar waajo tun goɗɗo anda ka fuɗɗiɗa goɗɗo anda on to attuɗa ko programme on no wonɗa wolde waaju moƴƴira noon kadi ndaare oɗo ko waajo woni e wolde de ndaare no woni e waajorde noon o wi onon hawni on ka arata on gorko jeeyaɗo e mon fi yo waajo on ɗum no ngalɗini on par ce que o ndaari tawi no ngalɗini ɓe o wi andite fewndo Allah waɗi on lontiɓe ɓaawa annabi Nuhu andite kadi tuma o ɓeydan noon tagudi mon ndi ɓuri ɓeya ɓe lonti ɗon o hokki on doole kadi o wi fadkuru ala Allah miijiteɗi nemaji Allah so jarnali o miijite nemaji Allah ɗi andi ton jarnon Allah la'allakum tuflihuna bela jon latto malaɓe on taweteɓe malaɓe an kadi si ɗiɗo tati non yonalima Allah wima miijiti nemaji ɗe Allah hokkumaɗi ɗe gite maɗe Allah hokkuma ko honnum marɗa ko yangoɗa ɗo ko honnum goɗɗo wawma waɗande ha lontanoma yitere wotere ko honnum goɗɗo wawma waɗande ha lontanoma nowru wotere ma wawma waɗande ha lontanoma awra on tun ma koyɗe ma ala jonnum Allah waɗanɗoma o systéme ɗo o machine wonɗo e golde ɗo o robot wonɗo e gollude ɗo an ala hay fus ko waɗana o hay fusse an ala a ñawɗaki Allah hay fusse ɗe ayeji kadi no jindude hakkunde men ɗo en iwi kamen en ari Gabon ɗo ɓe wi ko ma carte de séjour kala mo yiɗa Gabon o ala séjour an ɗo ala moyen somo mari tun o ƴette 99% marɗo o ƴette est ce que ko Allah jippini ɗum ko par ce que hiɗa faala ɗo ɓe wi wonowo ɗo wo ko ɗum marɓe butikaji ɓen fappi ɓe mari patente e agreement kala mo ala andu ko moyen o ronki kono e mo e laawol ngol Allah kadi ko ɗum ɗo faala jungo ɓen heɓu séjour e no séjour o ta tippini Qur'an a wawi ɗi toɓɓe tati ɗe wino ɗen hara heɓi séjour patente e agreement a janga e hadis respecta dina kan ara yan kadi a heɓi patente a heɓi agreement a heɓi séjour ko Allahu subhanahu wa taala a jippoto international airport Allahu subhanahu wa taala ma paaki par ce que yamari séjour ma yamari patente yamari agreement yamari visa ma jonnu Allah wi andite ɗi nemaji Allah ɗi Allah waɗani si a ewi e gila e leeɓi hoore ha e reedu teppere ndaari Allah jonnuma neɗɗo mo o tagi to o wiya mi jonnima heɓa debbo rewɓe ɗiɗo rewɓe tato rewɓe nayo ɓeɗo ko wowɗa o ko ɗum ɓe waɗata o ɓeydanama kadi o jonnama ɓiɓɓe worɓe e ɓiɓɓe rewɓe ɗum ɗo fof koye kontima woni ko wiɗa o ko ɗum ɓe waɗata Allah wi onon kadi miijite nemaji Allah ɗi Allah jokki on ni wono rekonisa o itti ɗum noon kadi o ɓeydanma kadi o jonnuma jawdi yamari butikaji yamari otoje o ɓeydi kadi taw yamari beyi e baali e nayi e geloɗi yamari jardin ji Allah wi miijite komi waɗani on ko onon watala jonduduɗa e fuy o wi ndaare ko Allah waɗani on jerne Allah la'allakum tuflihuna bela jonon kadi on malete malore ko ɗiɗi Allah hokkama malore kono tawa na malaɗo ko ɗum woni arrahman o jonnama moƴƴere ka anna ɗo sifa ko firawna en heɓuno sifa ko qaruna en heɓuno sifa ko bal'ama en heɓuno kono tawa neɗɗon wana waɗaɗo barke o yeeba ɗum goɗɗo ara ɗo iwa luwes ɗo ara ɗo o tawa koto makko wuta ɗo butiki mo 10 million o jonnamo enno yeeyi ɗo o yeeya ɗo hitande fof lanno enno gera o min ta haalnan ɗum aw a gasi joni probléme ala yiɗa to neɓata boutique on ferma neɓata o ronkande ko gera ko yummama e ɓemma no wallume yandi o hewtita nene mi woltaki on noon si a walli men ha weti men duwanike ma kanko tigi tawa o faalaka hotude wari ga woni duuɓi hay fusi heɓaki enen e Allah kadi ko ɗo wonde o jonni en ko gollitiren
fiyo en heɓu nafoore aduna e lahira saroɗen gollutude o ɓe jooɗo e ñaamugol ɗo pompadeeri sikka kañum ɗum ɗon tun yoni hina o kañum ñaami haarita nayi ɓungi janngata na julde maapini ɗum wana janngol qur'ana maapini ɗum wana nunɗal maapini ɗum kañum tun ɓay heɓi tigi tigon no ñaami ha wawa ɓungi kañum no wola haala jeno jento e rofino ndaara balon sikka kañum lanni ne ɓe ɗum hen ko boyɗa a heɓata ndoleeri moko ba wona ha wona moko ba tawanda ko nuwotagira ha goɗɗo wona ha moko ba 30 ans 40 ans 50 ans sa landike mo gon nuwotagira o hewanda konnu o duwa Allah wanda konnu hay o duwa ɓeygu makko o wata wolde ɗum wanda oɗo non ha hande no comporte ko minen woni moko baɓɓe min fotti kam wode Mamadou Ba en ɗa ko men moko baɓe ɗiɗo fotti ɗum ɓe moko ba fottali subhanallah moko ba manda e fuy ko ɗum non nema Allah on ɗum si Allah yi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara Allah wi nemaji andi mi jonni on fof ko honɗi woni on rekonisa ko honɗi woni onon on jaɓa e wawide no gite ɗen bo e min on tigi tigi on no gite ɗen na Allah jonnilan ɗum noppi ɗin non hundukon non danden non sukundun non awra on non rendun non koyɗen non koye gasi ɗum ɗo fof na kanko debbo ma on non ɓiɓɓe maɓen non jewdi ma ndin non hakkille maɗen non an ɗum ɗo fof ala ko reconnise-ɗa ko Allah jonnuma si a reconnisi gotum pet yitere wotere nde ɗo miɗo andi ko Allah jonnila ndeya wona kanko a rewa e Allah ha maya tawa wawali yoɓutude nde ɗo ɗum na noon fi sa reconnisi fof yitere ma wotere sa reconnisi hakkille maɗen jeɓi ko Allah neminilan ɗum ɗo sabu o nema mo jonnilan ɗo tumiɗo duwa mo jarnude a hunjoto qur'ana e nder hitande goɗɗo aɗota ko maka juulirde fenande a fenata a wujjata a jattata ko fi honnum ɓe wiya noon yiltito ka balance ay ko mbuɗe arɗa ɗaɓɓere ɗo na jande $1 no waali ɗo kono ko yitere ma nden tufete a mare to no ko awra min accemo ɗon kono ara o gollata no acceɗo joni noon andi ɗum ɗo fof ko addirde misal on ko fiyo neɗɗo gandu ko Allah jonnimo kon o heɓata wano mum abadan aduna on ɗo fof hayso waɗama duubulji hontude teral ma gotal a wawata ngal yeeyude fiimo abadan ɗum ɗo fof non ko hollugol valeur ko Allah jonnuma kon ɗum ɗo yahani mo yettude ɗum si Allah wi kalla lamma yagdi mamara neɗɗanke fus si darama ko Allah jonnuma kon e ko wonɗa golde kon o wiya gollala e fus hay fus ko gerrala sina o horonnagol to mawnitino yore yimɓe o wi andite nemaji Allah ɗi Allah waɗani on si on jarni Allah on wona e malaɓe Allah wi wala in shakartum la azidannakum si tawi on jarni Allah tun on jarnila mi ɓeydanayi on yon noon an a jarnata Allah feƴƴe gon ɗon kadi qalu ɓe wi a jiitana lina'budallaha wahda a ari fiyo min rew Allah goto on tun wa nadara min woppa min terto min sela few ma kana ya'budu abauna ko babiraɓe amen laatino rewa fatina bi ma ta'iduna awa addi ko fodata men ko in kunta min as-sadiqin tawi ɗe jeeya e gonguɓe en andi en wawi firude yon noon may ko ibada a jiitana lina'budallaha wahda ko ɗum ari gila adama ni ibudullaha wala tushriku bihi shay'an al ibadatu ko on kadi aya fuɗɗorno ɗen ko macca ngaku waɗugol Allah goto tu maccinginanagol Allah ko hunde kadi nde welani fi hunde nde wela fi e nder wulure wonno heɓa goto fi honnum Allah wi aya go wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al ardi hawnan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama
Allah wi wo jiyaɓe ɓe o rekonisi ko kanko ko kamɓe o joɗani ko Allah ɓe joɗaniɗo wo kamɓe hay deransugol yimɓe ɓen ka laawol ɓe jaɓata hay si ɓe yewde ko doyi ɓe maƴinta e goɗɗo mo yenniɓe ɓe du'anto on tigi ko ɓe ɗo woni jiyaɓe makko ɓe o rekonisi ɓe ɗo ko hella ka needi na hella ka dewal de andi ko needi ndi woni e bonnande ko wonɗen e rewde kon sabu a yennayi ɓernde ma nde ngino to ɗumanni an mo yiɗa o yiɗa yawiti ko ɗum ɗo woni e bonnude moƴƴereji ɗi Allah wi noon hella ka bange needi jiyaɓe an tawete si ɓe wii ko jiyaɓe an miɗo andi ko ɓe jiyaɓe an ko ɓeeɗo alladina yamsuna ala al ardi hawnan façon no ɓe gollidirda yimɓe ɓen noon ko doyi ɓe ñaɗanta goɗɗo ɓe piyata goɗɗo ɓe yennata goɗɗo ɓe jattata ɓe toñata ko doyi an do piyali goɗɗo e kadi wa iza khatabahumul jahilun si goɗɗo yenniɓe ma wowliɓe haalaji mettuɗi on bane nder ɓuruwi gisi yo uyto hoɓɓina ampulo si goɗɗo yenniɓe kala ko waɗi kamɓe ko ɓe wiyata salama yo Allah okku onti ko wiyete kissiye ko dandamo yennugo du'antoɗo bonnuɗo ɗum oɗum Allah idfa billati hiya ahsanno o wi tawi imanu ma no dari tuma kala goɗɗo waɗuma ko metti ma ko boni yottormo ko moƴƴi ko ɗum ɗo holli hiɗa mari iman kono ma yulaqaha illa alladina sabaru ɗum ɗo hawrodirta e ɗum ɗo ko ɗum ɗo nun Allah falanani ɓe wi'i a ari men fiyo men rew Allah goto on wonde a rewa e Allah ɓe sappo hara anda ya sikka ko Allah goto rewɗa ya sikka ko Allah goto rewɗa o laawi ko jokkuɗen ko mo beyo ittu hakkille mum e mum wata jokku Sayh Tijani wata jokku Maliki wata jokku Safa'i wata jokku Hambali wata jokku Hanafi wata jokku hay goto e tagore nde sina nulaɗo ma o si Sayh Tijani haalanima nulaɗo ko ɗum ɗo wi ko ɗum ɗo waɗete yaade ha kaw seli o accama ɗon yaa si ko Malik o wima ko ɗum ɗo nulaɗo wi ko ɗum ɗo waɗete jokkumo ha kaw seli o accumo ɗon yaa ko nulaɗo jokkete ko kala yeetotoɗoma ko ɗum ɗo nulaɗo waɗi ko ɗum ɗo wi wata waɗe yaade ko ɗum si leydi arabu ɗen fof ko Arabi Saudi to ɓuri ƴeƴude kamɓe ɓe alamo ɓe jokki ko kala si woni ama ko Maliki ko sa wonɗo wo wonɗo si ɓe yeddodiri kala marɗo hadis kamɓe ko ɗon ɓe woni yaaro kala mo yewtere mum nde correspondito ko ton ko enen tun jokkata ɗo goɗɗo no waɗi o ɓay tun a yiɗimo hande kadi kono waɗi o jonnun rewgol Allah goto on ko ɗum ɗo naɓata goɗɗo alijanna ko rewgol Allah kanko to ɗo noon sirko on fof ko ɗo ari ko honnun adduma ka juulirde ɗo ko fi honnun adduma ɗo andi landa ɗo no wawide ko fi Allah non kono hara si tawi ko haqiqa tan hara Allah feññini ko woni ka ɓernde ma nde ko paske mi golloyta an ko ɗum addiran ɗo ko paske mi ala golle soɓeno marno golle mi arata an ande jaga ko joɗɗinma ɗo naafi Allah tungoy a anni yaade nun ka golle ma ferma ala wona 10 minutes 15 minutes oɗo mi yahi jentagol Qur'ana 15 minutes ñande fo ñande ma 10 minutes yoɓe fuɗɗo tun ɓe heɓa bindi ɗiɗi hoota yaha an hiɗa woni moƴƴuɗo laabi wulure e arduɗo sabi wala golle on oɗo wiyalo yoɓetake goy kono salandama pourquoi aranɗa ɗo e ko fi Allah addina kono ka ɓernde ma hiɗa andi pelletti ko ɓaya golloyta an est ce que hara ɓeɗo ɗiɗo ko gotum o ari waɗi 10 minutes an ari a jooɗi keɗo ñallal ngal ko tawa ka Allah kanko yoɓete ɓurma par ce que kanko acciti golle makko ɗe ko sabu Allah tun 10 minutes makko o consomme an no ñallal ngal fof hiɗa ɗo ɓan fen a yoɓete kono est ce que jodini ko gotum ko wiyete noon wotinɗinugol Allah yo taw kala golle ɗe waɗata ko sabu Allah tun na sabu mi ala tan na sabu goɗɗum ngo yo taw hara a accita yaha waɗana hay sino fanɗi nulaɗoy ko ɓuri moƴƴude e golleji ɗin fof
ko adwamuha wa in qalla hay sino fandi kunɗo kun duumo suma e gilandu dari handu maya a yahay golle a yata golle ya mari 10 minutes oɗo mi jonni Allah ka julirde jenditagol Qur'an na ko revisata ka suudu ko kono min hande ɓay ko lendi mi golloyta mi hande mi yahay law hay ko kembo mi yeyata juma ɓay juma golletake mi yahay ka julirde law ɓe momboɓe mi wiya ɓay menen min gollay tigi tigo mi yeey wottuma imamu ƴay ɓay par ce que ɓen no neeɓi fi ko imamu yahanta ka ko hoorema ko ɗum ɗo noon wona e wolede fii wotinde ɓeya ko ɗum ɗoyatono noon par ce que kamɓe ɓe nana haala kam ɓe wi joni an ko faalaɗa ko yo arɗo min waɗa Allah goto tun on tigi no wawa yoɓede kono a heyɗintina e anndi e ma on ce que mo landikema ɗo joni an a ari Gabon ɗo a wonjike Qur'an a waɗi firo mo landikema ene an kono nabunoma Gabon yawa yiyatade goɗɗo ko yandi nabunoma Gabon kono no anndi an on ko ɗaɓɓugol mburi no kono ɓay mi ari mi hewti mi daari mi tawi e jaka golle Allah ɗen ko mi ɗaɓɓutuno kadi ha eno heɓo ɗon mi anni yi kadi mi nangude en noon golle a yoɓete kono est ce que noon haray iwɗo Louis tawa bit makko on ko fi hunjagol Qur'an ton o ari o hunji o hooti est ce que joddi on ndi wona e goto ndi wonata goto par ce que oɗo yangi makko ke vision makko on fof ko fi Allahu subhanahu wa taala an a hawrondir a yoɓete no a kullan wa'ada Allahu lusna Allah yimi fodi fof kono haray ko li kullin darajatin kadi min ma'amilu ɓurdal jiɗin no woodi ɓurdal jiɗin no woodi joni siɗe yaye jaari koye ndaaru ɓay Allah waɗi enen ɗo fof majorité en wawi firude ko ndaara exemple on hayso ko gotum ko waɗanta yimɓe ɓe yo hakkilam ɓeɗen heɓu ka reppo woɓɓe ko yarata ka juulirde ko fi Allah kono no waɗi toon si tawi ɓe o jamaɓe mi wondi ɗo fof ɓe yiyatalan ka juulirde si mi heeɓi ɗo haajo aray ɗum mi anda on no mi gerata andi an golle maɗe no toon kono sirku no tawa nder toon par ce que a nasabu Allah toon pourtant le ko Allah wi ko mukhlisina lahu dina ko ya laɓɓinan mo dina kan ceer tawa ya mari imana aɗo a gollude ko sabu Allah toon waɗirɗa kono nulaɗo ma on gollir noon gollirɗa a gañike ko ɗum si heferɓe ɓen fof kala yetanoɗo rewe Allah ɓe yettoma waɗugol Allah goto ɗum no weli fi par ce que enen ɗo kala ndaraɗo golle mum e nder golleji ma temedere a tawi ko wano ɗiɗi marɗa ko waɗirta sabu Allah to ko hetti kon fof a tawi goɗɗum no bagi ka ɓernde ɗon woɓɓe sa ndaari hara ko mariage pourquoi waɗi ha ɓe jombi par ce que goreɓe am ɓen fof jombi mi yeyka goreji an ɗo ko bayi ko ngun yennilan ɗum mettilan tawi min kadi mami jomba goreji an ko mbawi yayi ɗo o darnoyi o darani nene makko min kadi mi darannayi ɓe hayso ɓe wonno e suudu hayso ɓe wonno ronno regil goreji an ko yayi ɗo naɓi ɓe makka min kadi mi geray nena noddilan ɗo ɓe yahi makka ɓe arti hekkari meɗen yehi ka jaɓɓo ɗum sunnilan ɗo min kadi tigi tigom mi waɗay tawa ko womma e puusude ha waɗa haysi fi Allah no toon kono wana fi Allah tun ko ɗum ɗo noon perinoyta yimɓe Allah ko faala golle humma kon haysi kum fanɗi waɗira sabu Allah tun ko ɗum si heferɓen kala yetaɗo rewgol Allah tun o ngalɗay a ja'ala al alihata ilahan wahidan an ɗi programme ji fof ɗi waɗeteɗi ɗo fof an koye waɗu ɗum ɗo tun fi Allah goto uddite no aɗum gaynimsi o wi wa nasara ma kana yabudu aba'una holle jaka Allah wela wadde goto mo ala iman golleji maɗi fof tawa ko sabu Allah tan joni noon ɓe laɓɓe firti noon ɓe wi ko firti men sela kala ko min waɗirayno sabu mum min itta fof min waɗira sabu Allah ɗum ko ɗum woni wa nasara ma kana yabudu aba'una kala ko babiraɓe amen waɗayno ɓe waɗira sabu goɗɗum minen ko yomin ittu ɗum min waɗira sabu Allah tun sa hajjay hajjira sabu Allah sa hooray hoorira sabu Allah sa jombay sa kala ko sakkotoɗa waɗira sabu Allah tun mukhlisina lahu din laɓɓinana Allah dina kam min accita ko min holorno fof si mariage waɗi ko onno jaɓɓorten est ce que ko noon islam o wiiri aynen fof en andi jaɓɓagol jombano est ce que ko noon si goɗɗo heɓiɗo tampere mum ko ma en fof mo be forcé addu 1000 francs addu 2000 ɗi fof ɗi lime en heɓi 50 000 haray ko teddungal timbe timbo haray tigi tigon e hino
enen ala wallowo e hoore gundo ko ma saare nden fo wanda ko ɗum waɗa ara yiingo kon to woni ara an a naatale yiingo laawol kisal ko laawol peewal goɗɗo waɗa ɗo haaju ma o nawna ɗo ha o ndikka ala ƴettowo anni yo haysi ko semmili yaha jonna mo tawa ko hakkunde maɓɓe tun ko ma saara nden fo wanda ma winde e kaye walline ɗoɗo modi mamadou nawni ɗo ko oɗo ittuno heno kaye mo ndaara o janga kaye ha wayla hoore ka modi ibrahima komin jaatiki kono daari mi yaali inde maɓɓe ka kaye waɗiren sabu allahu subhanahu wa ta'ala mo waɗirta sabu allah fo o perde emi joni gasi ɓay joni an ko ɗum fatinaɓe ma tawiduna par ce que ko ɓuri men ɓattade ko maayugol kono men sansata ko yetto yen sifoɗo ɓay gadda tum poyengoy seeɗa ɓay wowɗo yahude mettana ɓorande en fof ko polal haalten si a wolnama exemple gotum a ƴettay ɗiya fo baka ɗon ɓeɗo hino jaabo maɓɓe go ɓe wi menen ko mayde nden ɓuri men weɓande natugol sifa ɗen golle enen ko en julɓe kono hande si wiyama golleji maɗin fo 100% ko sabu allah tun kala ko a waɗirta sabu allah wona ya waɗi si tawi hiɗa andi waɗirgol sabu allah a ndaara sa faala a rondiroto juuɗe joni wiya andi jaka komi woni wadde kon fof fayde jaka wona soobe par ce que ko rare waɗata hunde nde yimɓe ɓen nde a faalaka o yimɓe ɓen andu ɓe wi menen mayde nden ɓuri men ɓattade mayde ɗum si ɓe wi fatinaɓe ma tayduna addanme nawi lette no woodi ko ɗen ɗon ɓuri men ɓattade yo min accutu ko min woni ko min tawtama min wawa ɗum kadi in konta min asade ɓina so tawi ko a jeeha e gongo ɓe addu lette minen on ɗo min accitata en heeɓi jaabotoɓe sifaɗen lande kamen ko lannata min haysimi maaye komi woni e ɗum ko ɗum ɗo a faala ko jogiɗa ton ko nowami humpako kamɓe kadi ko ɗumɓe ɓe wi lette ɗen ko ɗen min faala lette ɗen kono ɗeɗo minen min sansata ko ɓuri moƴƴude e diina fof ko hawrutugol ngol fina tawa nene ma e ben ma hino andi sunna on ɓe waɗa ɓe ekkitama ha janɗida e mum ɗum wela sansude si tawi noon newɓe maɓe ɓe hawritali e sunna on e sowaba on an a tampi par ce que sansugol ɗum welatako ayan goto si ɗum sanso ko si allah no yiɗuma tuubaka sakkitode kono ndaare jikkuji ɗin fof ko tawruɗa nene ma e ben ma kon a tawa hiɗa reconise ɗum hay sa ala goldude a tawa hiɗa hooli ka ɓernde ma hiɗa yiɗi kadi hiɗa yiɗi joni noon ala nema ɓurɗo moƴƴude wa finugol tawa nene mum e ben mum koye laawol wiyagol ngol juste woni ndaare wano jangi Qur'an en tawino hiɓe janga kono ɓayna tajwidu ɓe jangayno wona warsi ɓe jangayno ko jangingo ko ɓuri hewde kon 75% tawa sellani ko warsi kono tawa sella goɗɗo e men hino wawi wonde ɗo ka Qur'ana jangete bimbe kigeɗe jemma ñalan mo wakkili mayidude e on jangin bonɗo mo jogi kono sansata parce que mo andi kanko ɗum nene makko ɓen makko jonnuno hay si o maayay himo andi ko juulata ɗo kon ɓay tun sella moƴƴa kono ɓay ko ɗum nene makko e ɓen makko jonnunomo o accitata ko ɗum woni kata ɓay ɗum ɗo enen ɗo fof majorité on fof mo be jangi fatiha haalami e koni ha haala kono mo be men hino felliti sellani mo be men ha ka jooɗi ɗo no andi sellani sen waɗi test enen jooɗiɓe ɗo ɓen fof mi sikka en heɓa hay 10% hara ko fatiha tum kono mo be no hino andi ɗum kono no wakkili ɓay ko ɗum janɗidi e mum sansata allah yeeɗoytomi moƴƴa ɗon hay so mi yahi lette joni noon haray tañƴiniɗa an e ɓeeɗo ko onno wawɗon ɓeeɗo ɓayɓe waɗanama ka on ɓe wi ko ɓuri men moƴƴande ko maayugol ma naatoya lette kono men sansata e an kadi mo allah rondi itti ka mum addi ha allah wi hey ko ɗo alijanna heɓoto non mi wakkilaki ara an e ɓeeɗo no sendiro
hande ko hombo enen be jodi be do sele be atode ko hombo woni anda mo cionciol mum feƴƴi hormure fo naata yite so mayemo naata yite ko mboy men woni anda ɗum kono fi honnum ɓay o wowtino ɗum ɗo hande kadi oɗo jaabawol ɓe ɗo ngol ko fi on hettu tun enen kadi ko ɗum wonɗen e jaabade min ko mayugol naata yite ɓurani lan kono mi taƴata pantalon o na mi ya yite kam ko même réponse ko jaabawol gotol ɓe ɗo jaabi ɓe wi ko wowlata ɗo ko fu ɓayna ha men ɓoroto kamen won ɗon ko fatinaɓe ma tayiduna addu komin tawri mawɓe amen ɓen komin ŋaccitata haysi men naati ɗo e mo yiite andi sa wona asikka ɓeɗo ko jofoɓe tawa ya rondi même ka ta ko hunde wotere jogiɗa na jangi men selli wona ka coñci men selli wona no wondirɗen e ɓeygore men ɗon non selli kono mo ɓe no wakkili ɓay ko non tawruno mawɓe mum ɓen no waɗira ko ɗon haysi maaya ko ɓooya ɗide duuɓi noogay no waajeɓe kono honto ko sansi kon pus ɓenera ɓeɗo kadi ta en feluɓe par ce que wiigol tun komi julɗo yonata wawa yonude no woodi ko sansata kala ko gerɗa si a wonano julɗo ma ko a julɗo a janngano sa jangi ara no woodi ko sansata si a heɗike no woodi ko sansata sa wi a sansata tun hara anga tawtiɓe ya heferɓe ɓawɗo enen men wawa ko ɗum ɓe wi fatina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin ko nun o jaabiɓe kalaɓe kadi waga alaykum min rabbikum rijsun wa ghadabun o wi allahu akbar o wi ko tikkere Allah yani e hoore mum goɗɗo wona ha hande ka aduna on fewndiɗo e saare o anda fatiha makko on sella himo andi si fatiha sellali julde sella himo andi coñci makko ɗin Allah ño'animo coñci makko ɗin o wiya wonano himo wakkili mayde e ɗum ɗon ko ɗum si annabajo wiya yono ko tikkire Allah yani e hoore mum lanni ala ko mi wawi ande kadi ɗum no heewi min lannata tawa ko sali few ɓe yoɓata mbuuɗi ɓe yoɓata paasi ɓe watta e fus Allah ɗowa neɗɗo ittama ka ittuma tawa sa wuurino ton ha maayi ko gerɗa ko aɗa yiite wonaynoɗa o ƴettama waddama ha ka alijanna heɓoto ɗon o wiya ko ɗo rectifie probléme o e ma ko yarami jonne alijanna o wiya noon mi wakkilaki min ko mbuuɗi mari ɗaɓɓere ɗo wona alijanna de onon e haalaji mon ɗi min ko mbuuɗi mari ɗaɓɓere gabon ɗo ko ɓeenulaɗo yo kadi waga aleykum khadabu yani tikkere Allah yani e hoore oɗo ko ɗi probléme ji marɗe ko yiyeten ɓeyano janngato ko fop ko feƴƴuno ɓawɗo ko fof si a wallini ka falan si firowo ma on laaɓanima tawa eɗa rondi ka jooɗiɗa ɗo si o laaɓanima ɗum o addi exemple ji ɗum a tawa an kadi ɗa rondi exact wona e wolede kon ko ɓeya halkirano ko ɗa rondi ɗo o wi onon ala komi wawi mi wi komi nulaɗo on wi on ƴettali mi wi a weltane Allah taguɗon on waɗi on no waɗirɗo ni on ƴettali mi wi tigi tigi on andite moƴƴereji Allah ɗi Allah waɗani on ɗi o wi on ƴettali mi wi sanse jikkuji mon o wi on ƴettali o wi ɗo ala komi wawi o wi ɗo kala kadi waga alaykum min rabbikum rijsun onon on tawama e rijsun najisun kala tawaɗo e najis ha o maayi ko yiite o yaata innamal mushrikuna najasu tuundi ɓurdi bonde ndin ka islam ko angal naatugol kadina mo naati kadina wala tuundi jandi hande kadi malgré non en yiyay ɓeyetama ko hadasul akbar e hadasul asghar si salligima boni ɗum ɗo ko asghar wiyete si tawi a hewti lootagol longal ma a heeɓi ko lootande longal ɗum ko akbar kono mesirtake e kefer on tuundi kefera yagal no mbiye ɓinirtake e tuundi loototoɗo longal na gootu nanda jeyda o wi onon tigi tigi on woni poubelle saare banana on woni rejesu wa ghadabu na ɗum ɗon dunga tikkire Allah woni e mo tikkire Allah woni e mum wo tigi tigi on ara e tigi tigi on suratu taha ko ɗum annabi Musa wino en e on faala an yahilla alayhim ghadabun min rabbikum wa man yahlil alayhi o wi fagadi hawa ara on ɗon halkike de kala mo tikkire Allah woni e hoore mum ara o halkike de
tikkere Allah nden no ɓuri kuddi la'natullahi no woni moyen ka ghadabullahi woni ɗum ɗum ɓe yiyetaɓe sali ɗo an molandike ma gonɗum an pesuma a wiya e anda ɓayno nga anda ko malkiseede nden ko ɗum an pese on tigi o wi joni noon onon on jaɓaali mi andi ko bakkatuji mon ɗuuɗi ma ko hakkeji mon ma ko kuddi ma ko hadabu o wi atujadilunani fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum atujadilunani e on wen jayla on daroto contre an on yeddodira e an fi asma'in e inɗe sanamuji kadi sammaytumuha ɗi innuɗon onon ɗi innuɗon antum onon wa aba'ukum e babiraɓe mon e kadi e innugol ɗi ma nazalallahu biha min sultani Allah addali dalil fantaziru habbite inni maakum wondude e mon minal muntazirina miɗo jeeya e habbitiɓe ndaren ɗo kadi kon nugo wi o waaji keɓe ha kono tawi ko malkisaɓe o wi joni noon komi yetti on kon fof on jaɓali on suɓike lette joni noon hay selommi hay joni on wi komi addi kon ko fenande on ƴettata mi wowli ko wolte ko joni hay selomi pourquoi kadi on daro contre an atujadilunani fi asma'in sammaytumuha simi wowli inde Allah pourquoi on wola onon kadi allata wal uzza wa manata salisa pourquoi onon kadi sa wowli ɗum ɗo eto non minen ko ɗum ɗo ceernoɓe amen ɓe haalni men minen ko ɗum ɗo ɓeɗo haalani men e tawete ko onon kadi formani ɗum hoore mon wona ka Allah iwri onon e baabiraaɓe mum Allah addanaali ɗum dalil ndaaren noon ko piiji jelu marɗe ndi Allah addaali dalil ɓay enen mo wowli seeɗa ni tun a faamay seeɗa ni tun yoni ɓay miɗo tañƴini ka dewal men mi annda sino woodi ko teddinde ɓuri wirdagol ko sukaaɓe mbayɓe tawi perdinayi tan ɓe acciti na kadi wiigol ɓe waɗa ɓayay ɗo ha nde zene ɓe no jogii jikiri o a yiyataji zene jo puyɗo ewti jogototo jikiri o a tawa hay ɗum no hersini yiɗugol muɗum par ce que aray ko holli hoore makko faydi kanko ko watta ƴiiɗo quoi réglement ji maɓɓe ɗi si subaka juulama ha nangue fuɗa si alansara juulama ha nangue muɗa zene jon wawi wadde ɗum fewnu ɗo bussi noon ko accintini ɗum naafi yiɗa ko taw tan mum on permetata ɗum kono no andi diina kanko ɗon woni ɓeɗo ha nde ɓe yaltali goɗɗo wirdude tota ɓe yoɓide paare tawa ko gotum ɓe yoɓete tawa ko gotum ɓe yoɓete ko fi honnum kamɓe ɓe iwali ton ko ɓay tum ɓe ala tan ko ɗum hay ɓe waɗa pullo fuuta no yiɗi wirdu kono tawi pullo fuuta joni tawi golle makko ɗen permettatamo goɗɗo juula fana ko ma wirduɗen ɗo kadi hawano inere tan ya gaari otowal goɗɗo onno marsa ko ɗum joni noon tawa ɓeɗo ɓe acciti kono ɓe tuubali ɓe rutti ha nde ɓe windanede ton par ce que ɓe tawta ɓe financé kadi ɗum ɗon ko probléme gomo jogi ɗe feŋagol kadi ka wonno ɗum hay si ala gonga ɗum ɗo kadi hiɗen jogi enen na gonga kam woni ko ɗaɓɓiteten koko mawɓe men ɓen ko gollayno hay si rewra ko ɗum ɗon min mi ɓay ha hande nodi miɗo andi ko ɓe mawɓe men tawrano kon ko gonga wuyi accutugol waare en tawru ɗum mawɓe men ko waare wotere men pooɗi ɗum ɗo en tawru mawɓe men ɗum ɗo kadi ɓe hawriti ɗo e sunna tentugol tuuba mawɓe ansenɓe ɓen fof mi anda hay goto mo tuuba mum hewti horɓundere ala ko feccere ɗum ɗon vraiment hiɓe hawriti ɗum ɗon hiɓe hawriti jokkere en ɗan kono ɗon hande kadi ɓe yahi ha wonde yiingo naata ton wonde forcé naata ton wonde hay taƴo en ɗan naata nder ton andi golleji ɗin si tawi ala gandal ko welɗi fiiɗum tun hawrodirta mum sattude ɗi fof a hawrodirta wiyen ɗo ko fi tokkere en ɗan oɗo no jibinana ma oɗo no nawni ma fotten wallinen 1000 francs kono mo ala 1000 francs wo en tippataka makko en tippata haaju makko joni ko on taƴay en ɗan ko Allah wi yo tokke kon ka ko fino ɗan tokkora won ɗon no menen ɗo ko men taƴay
par ce que haray o yeddi ko min wi ko min tippata ka makko hande kadi so waɗi haaju min tawetake hay so maayim tigi tigo min tawetake yo non an nde sariyare nde jogiɗa ko Allah jippini nde holli ya warru non ko ɗum e tannulaɗo ha hewti ɗo ko enen tun yira ɗum kamɓe kesno woodi kono sa itti zakka naɓa wallina ton si en heɓi hunde nde fof hawti wallinen ton ɓe wi'atama ya addu wallina kamɓe koye ɗen kesuje ɓe ittata ministre zakatu no woodi ma ministre ka piiji kadoji naɓe no woodi ko anni yiɗo naɓa wallina ton andi gila law fewndo sanamuji ɗin ko ɗum waɗano non ma jaala llahu min bahiratin wala sa'ibatin sa'iba ƴetton ɗon ɗum ndara kon no firti ko goɗɗo hino kes julirnden ɗo ko argol ɗo no jogii 10 000 wallina ton no jogii 5 000 wallina ton kala nawnuɗo probléme ƴetten ɗon waɗe kamɓe ɓe andano ɗum oɗo ko keesu bolonda sa addali haray ko a taƴeteɗo kamɓe bolonda ko yo tokke ha hande kamɓe ko ɗum nanata ɓe sukaɓe men ɗo no naɓe jande ton ɓe ndaray ka keesu zakat ma goɗɗo ndara o tawa o heɓi hikka zakka makko no ɗuɗi ma mo mari moyen o yaaka université o yamiɗo faala jangoɓe njowo ma jangoɓe tato yahaneɓe kala ka anduɗon e anna Allah mi sarsike ɓe e nder duuɓi 4 ma e nder duuɓi 5 ɓe ngara ka waɗe concours gañi ɓe yahata ko ɓe gañaki ɓe yahata ɓe yaha janga duuɓi 5 hitande ɓe ɓe mari biye ko ɓe ardata ɓano koye pay koye wonduɗen ɗo ko wonɓe makka wonɓe sudan wonɓe ɗuma woɓɓe ko mawɓe mum yoɓani kono wonɓe makka ɓen fof ko jonneteɓe ara a janga e ha gayna andata ko mo womma e dépensude andata a meeɗata andude o meeɗata arde ko hakkude makko e ɓeya to wonde hakkude makko e janno on ko toon tun woni suka min arano mo mari droit ha duuɓi 16 Mamadou Salih ha duuɓi 16 mo mari droit won gon gila duuɓi 4 mo faala warte duuɓi 6 duuɓi 7 ha duuɓi 16 dépense ma ko ñamata e ko waltoɗa e ko jangata affaire ma on fof ko goɗɗo sarse a meeɗatamo yiwde kadi abadan ko ɗum ɗo woni sadaka non kono ko fi sabila darne juulirde aran heɓi ka piire min darna nde amin gasata min haade an wonata toon ko sa ari ko ya ho horonno so ɓe yadiroyatoma a anda menen ko minen jeeyi ɗo dari no wowlirantami juulirde Allah nden sa waɗi ko fof jeeyi enen ko ɗiɗo probléme ji marɗen ko ɗum nongo wi onon yo jogii jikkuji ɗi Allah jippi naali dalile mum ko onon tun woni en bandude gollira non e hay si baabira e mon ɓen golli noon tawriɓe ɗo ɗaɓɓite dalil si dalil ala walli non kono enen wona ɗum joni nun hande kadi ɓaynen eɗen ɗayti en acciti ko mawɓe men ɓen jogino ko en jokki ko porto ɓe gaddi kon joni mo be ko yiɗi ko nanditinagole porto non ko ɓe wowlata kon ko ɓe ñamata kon ko ɓe ndarata kon kaɓe waloto ɗum an e ɓiɓɓe maɓe fof ko yiɗi ɗum ko yon wuuɗu ɗum jikku porto so tawi jikku porto hara ko nanguɗo diina ara e ɗum no moƴƴi par ce que kamɓe ɓe ala sama kala kono mo jokki porto puyɗum ara puyɗi haray a puyɗi mo daari ke mo landi ke ɗo joni busse men zenno ɗo ma enen jooɗiɓe ka juulirɗo men ko jikku honnugo mari kanko ɗi ko anda e ko jikku honnugo mari wona jikku nene makko wona jikku ben makko wona jikku porto français wona jikku porto américain o anda e ko wonda yiyamo sikka ko ndurejo na hay fus wala on anda e fus wonde wi ko minen woni américain wonde noon hande ko france to mi woni hande ko barsa hande ko ɗum ɗo o woni ɗum mabul hande ka wanda ko gerata ko ɗum no wiyete wembare on tigi wembike a boyitalla o ronku andude ko gera neɗɗo fof no hani heɓude jikku ngu o jogoto en wi'ino ga fuɗɗode men jikkuji ɗin fof ko ɓuri moƴƴude ko jikku rawaɗo bareeru fannin a heɓali jikku bareeru ara aljanna no woɗɗuma wurugol sayre rekonisa jommu fannin a heɓali ɗum ara yasonje par ce que arɗo o kanko jeyma
arɗo ko yaade arɗo yaade ko yiɗa no waɗe wa waɗe sa woni non julɗo no woodi ko waɗata no woodi ko a waɗata no woodi ko haalata no woodi ko a duwaka haalude sa wi noon ko falɗa wolay ko falɗa o ñaamay ko falɗa waɗay an ara hande kadi a woni Allah hoorema on noon ɓe wi onon on jokkay daroɗon contre an kadi weñjommi kadi e huunde nde on ala dalil onon e mawɓe mon ko onon tigi sincani ɗum hoore mon wonde enen harana enen sinci haala ngo joni so wiyama ziyara majorité yimɓe so alandi ko nooni ziyara ɓe anda ko nooni ziyara sa yehi ka luka ko hiwroyagol goɗɗo ziyara ƴettata hay 1 minute enen waɗen balɗe 3 balɗe 4 qur'ana on laaɓi 100 ziyara ƴettata minute si tawi a yehi Allah newni a hewti ka berɗe ndaaru montorma yona 1 minute assalamu aleykum ahla diyari min almuminina walmuslimina wa inna inchallahu bikum lahiqun wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ɗum ɗo no hirsa mbewa ɓe wiyalima jengura na e bus sa faala ɓeyda nasalullahu lana wa lakum alafia c'est fini sa faala hatta ɗo gasi a yehi ha ka surrete ɗon eyino haala wongol ɓe windanma ɗon ko yawo ɗum ɗo yoni fus ala hande kadi sa yehi ha makka a yehi ha medine hino ko haalata ko c'est fini sa yehi baqi ka tawete sahabaɓe nulaɗo fof no surra hakkude mum e suudu kaaba no hewta ɗo e ka essence no kolodiri suɗɗonam julirde nden medine sa hewti ko ɗum haalata ɓe windi panowal ngal ɗon ko ɗum haalata fus e annu mo landike ma ko honto ittuɗa hirsugol nayi tippina qur'an worɓe e rewɓe ukkodira guru garare tigi tigi an ko honto ittuɗa ɗum ko a innani hoorema joni noon ɗo a innanali hoorema inde nden a tawde kono golle ɗen ko an e bemma an on andi on to itti ɗum ɗo ma nazalallahu bi amin sultan on ala dalil ko ɗum ɗo noon woni en e tampinde piiji go tawa en taw inde nden kono golle ɗen wona non gollete piiji go ara ko enen sincanta hoore men diina noon ko ya jokku wona ya sincude o wi gasi fantasirini maakum min almuntasirin ɓaawo ɗo hari happu no waɗa kanko nula ɗon ko habbitotoma ha nde mo yaha ɓe halko ma ɓe halko avant o maayude ɗo noon enen ko fantasirini maakum min almuntasirina ila kagaburu inna rabbaka labil mirsad ɓay ananata wowlama ɗo ha duuɓi jeɗuno wowlede ñande tafsir waɗi o en heɓay jikku men ɓurɗo bonde ko ɗum wiyeten waɗoɓe tafsiru ɓen fof yoɓe hootirka jikkuji men kala waɗowo tafsir yo walliten o hootira ka jikkuji men fi hakkille men ɗen iwu heɓen anden probléme ji men ɗin sen andali probléme ji men ɗin ko awon to wonɗen e yawde kala ko ari ara enen kadi en mari jikkunko duwaɗen sansude wano mari ɗen jikkoye moƴƴoy goo kadi wano teddingol koɗo ɗum ko jikku moƴƴo accutugol waare ko jikku moƴƴo tentingol conci ko jikku moƴƴo teddingol mawnirawo mum ko jikku moƴƴo ɗiɗo fof ko jikkuji moƴƴi ɗi andira ɗe angal yennugol ko jikku moƴƴo e nder fulɓe ɓen ɗo ya heɓu yennoɓen e nder temedere heɓa tato ma nayo yennoɓe ma ñama kala ɗen ɗo e nder temedere heɓa tato nayo wonɓe ñama kala ma jeli jikkuji heewɗi hiɗen joggi kono kadi noon jikkuji o kadi no naati nder ɗon tawi ko bonɗi duwaɗi ittede siɗi itta kadi tampinoya en joni noon kala jannganowo en yo etto festitana en ɗum ɗon hande enen pullo no fanɗi ɗo yetteɗo ko ngal ɗo aywal firtawa o anda ko jittidirgol ittugol o jikkuto andata sifa o jikkumo marɗa e oto ko goto ko ɗum ɗo enen marɗen probléme andina neɗɗon sa sortaki ɗum ɗo a ma yamaletake ko ɗo marɗen probléme enen ɗo fof jonnaɗo nde qur'anaɗo ɗo ko ɓuri hewde men o firay ɗo ko seeɗa o faljata ɗum hande kadi koyen jittidir ko honno noon hande kadi woni sefa central e sefa l'ouest certa ara sa yiiɗi a sendiniray faran guine e sefa sa yiiɗi ara sendiray fof ko mbuɗi noon dollar e euro sa yiiɗi a sendiray sa sendidirta noon na hay kay mbuɗi maɗi faran guine e fran sefa sendira na hay kay mbuɗi maɗi mo wima addu 5 000 a jonnayyi ɗum a diina noon sa janngali kadi ko ni wata o wi ɗo enen ko ñande dargal
ma ñande on tigi ma parce que Allah wi no habbi en ɗon na rabbaka la bil mirsal Allah wi pono panare ko waɗata kon fof ɓa gollitirali hakkille maɗe ñande suroɗa wata waylan ɗo ko ɗon fuɗɗotoɗa yi'ude fa anjaynahu wallazina ma'ahu kamɓe non ɓayno waɗano happu ɓay tan sayo ngari fa anjaynahu men dandimo wallazina men dandi ɓen kadi ma'ahu wonduɗo makko bi rahmatin minna ay ɓen kadi faydina golle ɗuɗiri ɓen ko yurmede menen ɗum men yurmini ɓe andi wonde sa yehi ka mangohi ko bonde ɗuuɗi o heɓay toon kadi nde suɓande ngappa awa ko yimɓe boni wo ko yimɓe boni si tawi halkugol ari wonde a heɓay toon kadi acceteɗo ɓay ari e saɓe ɓey ko ibulisa accano tawi kanko woni ustage ojo mawɗo tawi ko kanko accete ley ndi fof kanko woni makko ba ɗum ko makko ba tawi galle ko vrai tawi ko goonga tawi ko goonga bi rahmatin minna waɓatana min taƴi min bonni few daabira doole ko wiyete daabira ko sakkitode ko ɗo portoɓɓen jogi wagatana daabira alladina kazzabu be ayatina Allah wi oɗo hay wela hay firtude hay faminde portoɓe gandi enen ɓe kupa en woni iɓe renti beyrawo mo waare mum rawni ɓe ala on no ɓe waɗata mo kono pay koye makoye janggay koɓe janggata ko ñaama koɓe ñaamata ko wola koɓe ɓe andi a perdi ko ɗum woni wagatana dabira allazina kazaba tawi ɓe ala sakkitiɗo jokkowoɓe ko bilitti maɓɓe ɗi ɓe gitta e few portoɓe ngo ɗoɓe woni e janngude si ɓe ari ɓe sela e mawɓe fof mawɓe ko teddinteɓe nelde e goro nelde wonde radio nelde piiji ɗin fof kono fayɓen walle men ɓe joua ballon ɓe waɗa karate ɓe janga français ɓe janga anglais ɓe janga espagnol ko ɗum ɗo woni wagatana dabira ko wiyete dabira ko dubur na haala pula kono enen wiya on tigi yenni ko tawete ko kelɗayno ɓaawo makko so feƴƴi ko min itti be wande kadi ka annabi nuhu kupano e nder duuɓi 10 goɗɗo jibinaali leggal rimaali duuɓi 10 ko ɗum fewndo anna Allah on halki gookiro ala ɓiɗɗo nagge ala ɓiɗɗo hay fusse ala boomum ko ɓeyɗo gooto tawi woni anna Allah fof gila e ñuuƴe e tagore nden fof duuɓi 10 goɗɗo jibinaali ko ɗon ɓe ƴettata mesure on ɓe wiya kala heɓuɗo duuɓi 10 ara wonimo ko ba kanko andi no garata par ce que Allah ko duuɓi 10 o kaluno fewndo halkete tawi no toon ko duwo jogi duuɓi 10 lannata duuɓi 10 no woodi ɓe wi ɓay tun Allah ko haa ɗon kaluno kala goɗɗo si a heɓi duuɓi 10 so fini ba ɓeyra wande kadi porto ɓe wiya ko duuɓi 10 rata 10 duuɓo ko ɗon Allah kufuno mesure o ƴettuɗen ɗon enen kadi hande kadi wama ɓe wi min bonni fi maɓɓe waktande maɓɓe nde wama kanu muminina ko fi honnon min bonnano par ce que ɓe mara iman ɓe wonano gomɗinɓe oɗo ko ɗo oɗo lanni ɓe wi kadi leere men nde ina Allah waɗi en heɓi annabajo goto ɓete wa ila aadin en hewti ko ɗo o lanni sakkitorde wama kanu muminin ko ɓe waaja ko fof exemple ji ko ɓe addana ɗo ko fof ɓe jaɓali gomɗinɓe few ko ɗum ɗo perdini ɓe marɗo imanu fof o perdata marɗo imanu fof mawnintinotako marɗo imanu fof welay wondude marɗo imanu fof ko gonga o ɗaɓɓitata o ɗaɓɓata heɓugol gonga ko ɗaɓɓata ko yi'ugol gonga kam sa yi'i gonga si tawi gonga ko haajuma ma ya mari imanu a ƴettay ko ɗum si du'a on holli allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba Allah no wawma hollude gonga enen ɗo fof ɗen yi'i gonga ko qur'ana woni gonga non kono ko hombo Allah newnani jokkugol nde fa galilum minna ko ɗum Allah hollu en gonga o andina en ko gonga enen en hewtiɗon hiɗen renti qur'ana ko gonga hiɗen andi ko gonga kono busse men newnanaga jokkugol woɓɓe no jangi ɓe gollitirta woɓɓe ay jangata men ko ɗum hollu men gonga andinamen ko gonga newnanamen jokkugol hollamen fenade andinamen ko fenade newnanamen woɗɗitago haray ko ɗo hatteten hande si moƴƴi komin Allah subhanahu wa ta'ala si tawi moƴƴali kadi koye morde haal ɗon e seytane haray wonno no gasa ko hande tafsiru men on lannata si tawi ndu yiyaka hande janngo kadi en fottay bi isnillahi ta'ala
aray wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.